Tataro. Adi nga po ngayon sa Buseti sa dito man nakarinig may tawaran. The Honorable Costa ke Kokorio. Kaya kayo rin naroon di nga po ngayon. Sa di ako rinig may tawaran. Kapasin ba, Honorable Speaker, ng nakius pangaw, narangin kakawag hindi nga po ngayon. Asa na nito wana na pen, kaukakiran na tataro. So, paraking tataro. Kaya tuwa kumaka, stapuaram na nung meron ting nga po ngayon. Nang ko panaran ka kahit ako ngay ram tapon pay. Kaya kwasan tinira pas nari ka patahan piyo ko. Pakiyarap ko tan namat. Skay tao ko ipukin tameron am kakawakin no am tangri ako roy na koira. Kaya kwasan roni ran no wan tiroya santo kamay rora. Ano mang kausira pa ngay rakain ting nga po nga tamero ayo. Sinangwakin na nung narapawin ting nga po nga iyatwar. Akya wana-wana ra. Nakikunan na tam kanta nga. Ma sibubusi ko. Pa ako na rin moro ang dumira. Inanon na maruro, inanon na rawakin po, inanon tinga po ngay. May muanan karapato kina. Ang haniray iyam mo, nano ay kaisak. Kaya na ko nandik pa kairara. Inanon makinan na rapuwi, pukin karawan sa pangaran. Hindi inanon tapanin ti tangay na ayo. Taan po rin ay ratuwaray kasi sa kororay. Simusik pa ko nakaparay purera. Tinanon na si Maria Yesu Cristo at po nangayara waya oras sa kameo. Ang ngayari sa ndiri nira. Ang tatarwari ka nga itiakan. Tamarari ka raw. Ano tapuag karam. Yan narukuwem. Yan natawag kam teka yon na. Na yoron tawanay ka raw. Ang ani nakarara sa tao yung tipong ngay. Ako para yara po rin may roro. Na yoron kas. Ska para yara po rin ka na po rin ako yun. Kung tayo kairiran nakaririyak. Ako na kami ADJOURNMENT pa pampay tuwe at tamak at tinabuakin na kitok. Amen. Tayo po na nakin pa. Mayroon Honorable the Kauoman President, the Minister of Finance and Economic Development, yon the Supplementary Appropriation number 1 bill, uwa tanga wa monowa. Pepa number the mewa, kaidara wa wi monowa. Sisirak, okay kaya. Hindi nga po ngayon. Yan po na po at Militant Donor. Nang ano po, the Honorable Posinawan. Sabay ko na bang ako ngayon tayo. Ako ay yapon dito hindi nga po ngayon makain na po tabtuwa mayak. Umanin daw wani kayo na inin wento wani kayo kain tapun ka pen may. Kain tabtuwa mayak nga pen may tapun ako taway. Nga meron ko to speaker the president sa Kauoman dito na kain taro kain na mo bisa. Ngayon ka pen na pen mo ni Mauri. The speaker, aki ako meron na po sida pagkarak ka nga ako kaparapure, manguri. Naroon ka parapuakan na meron man ka nga rin sa tiya ka dinig may abayang, narabuntaru, tuway taru ni takaman itaptuwa ni tanayan. Ato ayaw tayo kaya sandakin na ipakatikiya ka ni kang unguay yung kaya mga kaparapuakin na pa yung internet. Ani ka uniya to korek, ana kariketara ata. Pandakya uyong na kami ni baya kain na pande sa tiya kadinek may abayang papunsiyaw kang ungo mga inaron na spun na taro ra imain di kira patanti daw ni campaign te tariwayo bigyan niyo wa ngay may peso as kas po bigyan niyo ng karukotay kay ni karukotay kay na mas punti mato na baniloro gay para de merorong kono no ay pun si suanga yara ata na no ikapra para yara una panano na asa karaw ko kina panano ra yonte te besin nang kono sa babae punta ka nga naka kami ni baya kain na bayang pangay de burandi din ako bayang iyon kain na bawa tapwa
Yai sibura kai na beyang. Gene bas buza bay. Kai na beyang. Ma di social media ebon bay na taarbo. Nakani kami bay kai na beyang. Gene bas buwa kai na beyang. Nasua kai na beyang. Yaria. Rabin narumutan to ayo sa van. Ay ka orang ngayon. Na dia so en ori bay ni kabane. Yata pekare ko barabure ya. Barabure tare o mei beyang. Sa dia ka ni ke. Gora no ye kina baka puto ni mania. Nama ka puto ni mania ko ngai. Gora in puto ni mania. Ye ka puto ni mania bay Amerikano. Gora ba speaker. Ay bundan mania. Mana ka ero kong inte bayo bare. Hangin de bete ka mo inte bay mai. Ya ka men ka mo agrias bunga yang kai ka ngai. Ay mga tukang inte mai. Ka barabure na umero sa bay ya. Ito bigyan ng ako para puro na kontaru at ang kayo ano ko yake hari kini kemete aron na meron men kangari meron men sa timi bayang ko men sa bagay apun doon na ba sa timi bayang o ikay na mo ko sa tin ka ba ko ra ba na bog to we ko Kerapa? Diminita. Jadi amaro sa timi bayang kan ro Pedro tanpor. Ano? Kerapa te honorable speaker. Ako di presidents, Kauoman presidents sa Minita, Beretitenti ni kapel. Ipon tanong ano pero mo meori. Ay yatin busmaya nakaparapuli te Minita. Ay tapiken te inon tiaw sin tayo. Ano ko ta penday kain na peyang, ay busina kain na peyang ba. Aman nano atira. At nakaparapuli ay ko ta kinakon tiaw sin mga tabon tayo pati tinano rin sa kota pendara. San ako titay matay sa mga kinakanuan tibong ayon ng abo yari raba timinito raba kain to wen kay ayan rin no raba kain ba yang yo pusing kami sa pay natin rin no sa kikiyak yatay kampun rotak ay nangawari ini record mi yarang kay mi yan kay mi tinani meruro nga bela ngayari ang morning karaw-raw meron at may PC na kun sit. Pero pa ngayon na lang doiri tangin na na kampundori ang kay pa. Sa tayo kangayo mga to katamin timen. Iya si kami kan ba ya? Dira pa nasa tayo tapto may yak. Timin na orak. Kaya iro na tinaro rin no. Tinaro ni kilisan. Isak may iro. Krap. Temen derive. Ang buruat itayar. Te kora pat speak ay mind na petoy. Te kanon ba merututan ay pun tapi kamu tepanan kami out. Kami speak kami te por. Ano kon tiyo sa iyo. No ko yakain kibas ngapel. O te mo ko te mowi. Dita ki ma nes placement o kain temakor. Naran Yesu Kristo arangaya rasaririn ko akam na pero mauri. Sui kana pun nekati lagi snag direk nan yo mesati ke menam ampai yang ya ra tam ye kai ye. Angai ya kali kata. Direk pa ngai ya wairu nda non di Facebook ke menam pai ka ati ke bai kai menam camera ko. Hasto berang mengro ye tiau sabel mai sto mer. Ya kadru ye tiau sabel ke. Ya kadru ya kan kibas. Tarai na mga pungkakay ka nga na tuwan. Ang mga yungat batiraron ko, buwangan na ron, kuwaroy. Yate ba ka parang karauteakan ka parang nakuya kaya rote kindra. Numero ron na ba yarin, kanong takupong. Digdawani sa Appropriation na kain timakor. Yari ya panahon ka parang numero ray nga kita kanta ni ka benar. Enak ko nanti kari. Panganak ko pun nung rakan ng numero ray sa bel. May mo nang karuwa pen na. Ako pun nakiya. Ran. Aki akan ati takatru-tru ati takasinaraye yo tira takatori kaki. Mari ti sakatoka ka. Anta yaran na tuwari ti sniper wari. Metu wari trupia media. Ako pun naik kaya. Alam pa ko pasi kini ka tira makoro na rek nga na kauni to bodan namta.
Ngayon nan nakot yo aperin ekiruet ke ngayon ya kari ko ya kamarabure na ko mi kamarotek sego kandringa ke anak munora umero wari ya prepares to na kya kumenna tera ke yang tatang yanes pare pun betenes tatani yanes pare butenes ke yang kan korowari mari te epun nakupo katera te ayo meya kamarabure na ko mi ngami kamarotek akasukari mina betan katok pa ayaw pai nangayin kasi yang ila dito wana ke asa pun karongan kami te pai ya watran kan nai na kana women nakan de sinai po atwan tripia media era mai bina mi orongo kain kibas brisbane na neso magro yai o kata o me atata ni san garin de bba ena to kan te pongai o tana pulis ngir do garan te pongai o me Koraba diminida ako ta mai ne sina wakin na konterari na konti kanon ara ada be para sira kini ngapo ngayo ai tau bai eko sa sermin tenandari ko eran ko ora di naga tidak pa ko ka po ke ya arangin mga arangin ko ora Indapita erori indapita ya nang akirang indori bak na nang ari ka patapay ni kanong okay ya karawa ka patapay ya hangana ena tamaro ay bukin tong ora matera tapi man na mga komedya pa nga ya pa na kanabo ya sana ko kanwan na ro tapi banding apo ngayo mo sira ka ri mataran ding apo ngayo kundi sira ka na namparan tibubat inuwi matawana awayo ari na Ayat the Beretitenti, Honorable His Excellency Tanis Mamo. Era pa ade sangat pun kan nang ada meroro yon tera. Tipo ya sandi kia ibade sibun perin do takia. Tera the way forward ke tianga ina kona ni mga kang katamaro araw sinti pa iro araw sinti pun takapani ni mitong. Akane nang anaki kanuanan natam na ina nuutag pa nga tipa yung takakan at tipa yung kaunun anya kiroire nari sinasikari pa ilarikin ano yung batay diyan ako nakaroy di speak pa sinapon ko kami mitong inaraos sinakondaro na ay inaki ko kaya nagwawayag pa punti tapon nungora kang hari anak kabasari ngora na kon nari mga ray buwa ka na tayo katiminita timan mga ray buwa ka na tayo katisati timan amang katukata amin sa titi man karoya pangarapatan tira kaya kiroy yan kasi tira kana iri kana beru yara putan namin ta kari niya ya tanti pare tanti ngai la siri niya ki bukin putan namin ki awai yara ta pun meruru pasti katayin kata meru apa anong ora di nalun pain ta ko wai kapu mga iya ki pa amang ara ira ki buka karo ki pa ngai mga pain katayri awakan kanya sinang na sisirak pa siwarang kanya yay wara announce hindi kinibas mayari pare ibon si ang meroro pa yataray pa sakit mo antay ataw ita kay raw antay yo sakit ameta kokor pa ito ameta yo kyuki metirangan ataw nakarawag ti meroro mangaya tira wow roy kay ya pa pahinga dia papahinga dia tanti yo announce kinibas Karena pun nung untuk tayo ay ito ba ena pun ko na yung puniro wala jama tayo pun kawai sakja tayo wari de kana swang bisarange yang ari kana kadine ni no ko yana anatan piku kiti pa sari kana ko na usin yung watabo pala bisa kan no meruro ay kay kan doni ya kana amma gite to speak ane ko na karo koraba to speak Koraba the Beretitenti si Teabo me marangin kora ti meroro yando ba yo si Teabo ya rari si Teabo ya ngai yasan nako mata ka no ano yung mga tao ngkai ra sila hindi nga pong ngayo tan si nakana ko mdiri nda kaidara ya pa sinabentaw ti rari ti meroro na ya diri nda kaidara Honorable T.C. Lambon Kora ba ti speaker sa kami uri ramuan ti nga po ngay sa penin me uri
as kahit awiyara minita agyasan ng panay na nung tumanipin yung utap ako pare ara po uyari yapun tapi ang aking ngkai sete o sapun nora kinapayro yara po tan nomet may rora ng sikroy kaya aring ngkai sa minante ntirurunti terapia ka wepo kaya naroon na teach so age away ipon terapia ka we kora may tok pa sita biyangan na rin as nakakauri nga pare hapon teki na kera yomet at speaker ito pa po niya rule are sinagi rin teki niya ra yomet at kera patay kay ako pare tawag po ni nomet ay teputan nomet kaya may kas mga tabiyan basta po may to to terata te kanon te ano meruro te minita sa mo to te kaswari mina kanga si tabiyan ang te speaker sina si bubusi pare yo ko way era Maneaba mitong hasta si debitay sanang dagin ako nare sinang kinaira o samani nga pare ang ngorana beto potan nomet ay ang ira na besina bubusi pare bun debitay subun ya kakina ko na be puniro yero ran sete asina ke ngaira de kera kanga pare pun ngaira tan simena metan te takasin dai no keme sa si bubusi pamina to mga rairak pa sinang mga ton ni mga kakayat yang ng mga kinako tameira kita sinang mga katukitenan natapon roi ri terate sinakakauding ang ira na betante ba kana pun roi ka ya kuna na beton to ka te ayamet nanoy ame ta pare ay pun nanoy ke ay right para to pun rota kina bentem temeroro asi sina bubusi tapon ngaira may kayo sa bubusi na pera putan no ame ta ba tapon ni tas pinora na be ta menen nanoy pare pun naron na pare ngaira te ame ta sina bubusi na be ba ta na pun kakaya kina betyang ena yai angana ena penin raw yai to korak keme si bubusi na be ata sina sa bubusi am kain ta ka sa teya ba kubunsan ka uringira na pe ang konano pabuni teya kay kangapon pa pakarawat ngaira sa kera kanga pare pun ngaira espon meta kata kay si bubusi are atongan na rayo meta kera patay kay sa ururinga o to kangay teten dan kanga sa ron beteraro ina non tete kan tete re siwa te speaker arara pari kera minita kain ni nan kinan korap Kurang dilihat terkait asal nak nak silakan kan ada yang pensen yang ayu semabun karawan dari ni kakaya kata maro anak sama pudia naron dari asan tapi ya sedia entah apa kali silakan ini anak nama itu buat ini metawan apa desa itu mana kerana kami taruh hati ini non yang orang boleh mak katakan sedia Korapa orang speaker atau main ni kan wow meruru orang speaker nasi bubusi kaya takin na urare au sila kin tinga bungai ngana nangaroy no konti bereses te berang in wadirek to te ka ani kaini peile o te ka meti kami nagi o unik minan tirep te ka a are ngani te ka pa kaini peile a meka ye agi meti meka ya busi si tono na ran mare te on speaker Kenapa di kangen di presence itu di presence kita kangen di orang di sedia konek Kenapa orang speaker kay tabon tuman sa meroro ngayon din kana ko di sila kini ngapong ay yapon tabi kara ke mo tibanan ka nauri anan taraw te inay nanu kay payri kinako tanaya nauru ko di speaker presidents kain di cabinet jadi tanda kay tara ngayon tante ini kapen ke sarukon on ke kaya kinokon katuabong no kon te spangara ay hindi pa sa kiwanguran tapoy kami na yun kapen panan taraw te inay nanu ay punte ta kami uri na koy mini kapen kami na mo ni mauri Aro speaker ya kurita be ka usiraki te ngapong ayu ka ngai te kana ngia ta ni mo kurin te tau te ka kia ka pe ki te inte mo kurin kai ni semana kai ni peile a me kai tara te nei na no me peso te ngapong awata uroi ka pongan ro ye na sia i mai mana ngai ya os ka kai tau nane o kian te pakantai
ai aponi kona ni pong tulaiwa poni ngai eriki ai ka aro taki na busia te military tapena ai kona di nanon da yo an kamuan tai te tai no mosirau to te awa anga no kiroin makuri main te pong e tau e tai tarai aro ibukin pokan de meu korapa no bo speak Korapa sa tiya korina kinakakam sila kayo urun the Bereses, His Excellency Tanas Mamo. The Bereses. Korapa to speak. Awai ka kanan sila kita man sati karinek may tarawa tina ina. Kita uro yo puta kini makudi di nano te bubusi ayo. Korapa the Bereses. Manbukan ng sila sa tiya korinek. korapa aro siga orang ngai tauri kite te berestais tawa yo e pun noran de bespa ta toban aya ka anga tani makuri to ties te na pare te or wai wat montai te tai makuri to era pana bus main te rari te sirak apo si pokan te siraki kunani ka montai ka yo te berestais to ina non te diri ka yo pare kai tapen pidira ka pon de meu ina nang kagawa kite tai na atei naron da e manivekin naron te rari te siraki korapa honorable speaker The Bereses. Era pati bukan diserak ta ada nasuai nalun tain makurian kaya na pun konan nanate tai tutan pada nan era gira pata tapi wa kana na dinalun dai data kinan na pun te consultation pada ingke karawa kita tai ri pita kinan jawa wa na kon te tai apa ina ngkai te pun karawa kinan pati nalun kanga te meruru awan tokin kapalian te meruru te tai ya kana terangkan mga te yung pung nalun na rin tabi kati sati tawan niya konan mga ra karawa kinalun nari kasakit pa yung job singay pari te pa yay te bari te akan issue kiti te tabi kay itatangak mayari sinak kay nano at te tayo pundoy riya te meruro pa yung mga karawan babayri te kapinis kanahas sa tanim mo ko din karawa yung akin meruro ay kaari erap Korapa Bereses. Kauoman bukan ng sa tiya korinek. korapa honorable speaker ako orang ngai tauri te berestais asko kawa kai nano te makuri ai pun panaya tan makuri kai tauri te tau te kai tauri bus maya te terayu atau ai pun panau na ba kai na ko ya tan makuri tau te ai ngana biria kina kai yo poni bukimi bukini kai nano mi ai bukin tan taran romi ma poni pian kapongona roi kana ro na pa ya wa kina kiai sari ai na bentuk imenaret to workaholic the hard work sa main na kondare work smart yeah ay tau bate tau te kay na tawrain busma te drayo sa kanta nga ko yey orang ay tawri te bereses kaya kan yo Korapa sati Bereses ang kay Ebenezer sati niya po na nara sila sila kaya naman na bubuwa o iyo rin na tawagin din sa dito man nakarinig na yapaya Honorable Petro Atenpora. Tesati. Korapa honorable speaker ikan tapi kau sila kaya nampana tabubuwa naron nara ko teakin na ikan sila kaya metinarurinan o takalinin na kontiminita ang mga takaliniyak paya pa kaya rungunungan na nakauwan GSS apayang ikaw ay yan ang kaunungan hindi kayo ang tabi-tabi kaki mitiyaw sinti apun na kapati sila kilo yakan na payang kung natin minita ya kalinyaki ikapara-para pa na kundingay ay na malinak yay ay na mawanak yay tamakul Korapa sati ay nakalagam sila kayo ron damin tayo bukin tapota kina makuri bukin tarili kaya ni Honorable Tuwate kita kaya teminita. Te speaker ako rin
Ngkai tahu te sati yari na me yang na siraki awa yo na kaya tahu te ak. Kukurin kau te sati yari ne o te usai pa te me to bota ki makurin de bota ki ibukin de rei makuri akariken mananakin te karikira ki yon katian anak kawowa nci yes abayan korap. Kurapa teminita na busi kami kita nanti kama kalau wari kita terari abi meroro dari stabu me kama pun meroro itu ian inoron jauh sinti me yabu busi kami nanti ke kama kaya kidikin ami tarapun kaya ngkai erangin kora ke ongo ti tangin tenan tarapun yabu busi kami kamu na salan tami tarapun ni kapan Ay ang nerari, yaki disturb ami yaw sinti amande mitong ayo. Sa bubusi ti tante. Mon bukan nam sirak di sati ya kornek me ya. Era patimita ante teriri ana kaya kamu tamero. Ikan buka sirak bari anu bukan na sirak inte tayana kon jauh sinti ay non di tempat. Ay teakin na peri. Nong rai dia ti tati nanti kalau pati nasi begitu mana nak kita. Yari kan bisa tu minta. Yari kan angai dari kita yo ngkai ya pernah ngipian tu yo. Kurapa sati teminita. Te korapa ti speaker era pati sati ya kan ini kemana bukan na sega Kauoman yang men, tera, te bubusia yo atau kas te sagayo, pun kuas nangin rely on tera, teman sangat tu bukai bikin yo me, esel mga bupa ye tera, sangat tu bukan nari, tu ayak yang rai maru nara, mga program tera, ana manari, ngkai sekarang yang ngkai nakon sanwet nukira tera, Teabo, karo tera, te nangan na para kaya mal na sadaya pa yay pitake ka arik at pitake yo pun dinan tayo pun pa ng emang karo the cost review yang kay ano yun ben day Teabo ngwan may may te costing yan na yo tenga 20 million 20 million wabuat tengah. Jangan tete ma jangan bikin pitakin pon pai. Ayah mga erong kay damais 20 million ni mepo wapi tengah korap. Kurapa teminita. Kauoman bukan nam sirak ti sati ya kornek me ya. Ay rapat teminita karinek yo ikan siapa ni ngaya. Ero ko non penti Teabo. Ay ane ikasa me au recording dan kaya kana usirak pa yatayan te wanga wabi mewa. Ay te kina kina ko punda peren jauh sana ay. Karo ko kina non penti Teabo. Yari ikan sa kina kantimita kana yes me au tawon mi pare yei te recording dra. Jauh me ngotap. Pari pun dapat tapi kata siapa yang tanya aku begini pari pun tadi kata tapi kia yang nere tahu ngai kan dia ikut yang wawasan jauh sinti yo, ayah itu minta ada pun orang ayah kau tapi kata siapa yang ane, ayah kata biar para makul di kapan begini tapi yang, tu ini kaitan, kan mesti minta hari ini, tak ada memang review ada memang ira kita konten Teabo ke terari memang aku yang pengen Teabo tak Kauoman teh, Kurapa sati teminita. Korapa ti speaker apa sendiri juga bukan na singin kami kan notary kayo yang ispa karawara yung mga kadra o supplementary yung ay te costing nga po kayo ya po siguro kung kayo kayo ron penyanday te Teabo korap. Kabanan bukan nam sirak ti sati ya kornek. korapa ti sepeli korapa ti teminita nam kaya ya kaya pare nana ite kanon tu wiwa po ani meta costing apa wala yaro ngani nanon pente Teabo tiri kayo astai pata pente Teabo na kakaya mana wata mana na tawta ngi baski na reke diki menta pata biwa meris
arakan tani ngapa atiran ki konan wa kon ki pera ke yo ngkai amais ka nga access te tagi dai ka no ka sagi mga tagi ngal mga okili nga yari ay kara pari tau tek ay mga tabi tabi ari ngkai na ki tabi tabi yung antay na tay ay mga tila pa kanon tisira kin taw sana Kurapa tisadi teminita. Kurapa de speaker araba de sadi akan jadi me bukan kabaran bukan sek or don ke mana tau na kinal ko na tau na kinal na dira kaya kami ti narita yang aware sadi pat sek yo yang ya to kasi yang kiban ki sa ngkai ka nga sanga pun ngai man potang diri yang sangara timeline ba kanya yagi kemana nang konti diri kayo mendra tenepu atau sang pun usara ke batera sang pun usara ke baik pun ay pun te tarang pun mana mendra tete anda utia mari ayo pun mangapari ni ayo kawari yang ini sang pun usara ke mana tau tia kayan de ko ya man te talingan no ne yo ko i ka sanik sak tang mana bangar ki me ko ena ki sukun man yo sa te ka kayanga na no pe pen ki ka bukan men dia nantones sang pun tasang pun wat mai Kurapa teminita. Ada saya kari mina, saya kari nama nanti buat tini punya dua awal yuar na, tapi kalau nanti satu ya kari nek teman teman nos, ya honorable Jeremia tapai. Tesati. Sinaba the speaker au ayo au sirak dinien tuamata kain tupan kripes party apakah imai de dinien ako participate in the leadership commission pun te poi ya kata betat tena kuan tangi ada te inuka oni namata atini ni iri ya pa anonima kita pun namata onima kita atera patayo ina timato ikan sirak pa kangan karawag atini na kunta makuliyo Kurapa tesati. Nakakagam sila kayo yon the Beretitenti His Excellency Tanas Mamo. The Beretitenti. The speaker ko din din yan sa babae din leadership commission na nun tua ibu kiyatan kay didik ke amendment act 2021 ada Kabar de mohon bukan nam sila dia kornek. Sebab Kauoman mansiraki ekonatu ngata usinde yo patraro yadi kinta tuan te akinna aruma tuan hang tira kanona hang iya kari kadi ni antu to wapun kaini ya pati bena ini bad de bota kayo The Beretitenti. Erabate honorable speaker erabate bukan na sila kita sa team ino nos teman na onal nari tangian na sila ay kay ka tangirak ina dia kantenan kurai tire bukan dinian tesa sakairi kita chairman na konte the leadership code of conduct. Wai kain kan itu mau tu wana dia ni mah punya na di kengwarak, ina dia indoi tu ana background de ide, ina dia indah ana tai makuri tu punya teririk kena saniai ana makuri tu punya teririk ana experience, ana ke ana criminal record, ke ana previous criminal conviction. Ana dia ini ai yota na teuta na ntelo ke na ia insan nana kos yo ntelo kanga kene ana dia ini ai te kut ana dia ini ai ana kut public standing on a reputation ke na ia te me uroi ana kinak never te pota namet ara Berapa Beretitenti? Kauoman bukan nam sila di sa dia kornek minunos.
survive anakaka at the presence aliang na ito mo ka pa tapo pa ikainis na te tua ale yang ando pa iu survive kanoan tipitak de tua survive e sipitak i menteni mabui na kon Teabo abui menteni mau ge ate akina kai kanoan tua me mai e ori an survive ge mai ikan sira kinna pa tinian to wayo ina katina to orina de bote ge yo ngkai yesen ki pati minito atera pato wayo survive no sira ge when nino tan complain against the leaders ngai da tanti ena ka ngani karau was pangana roi nganaro biaro ta kita gibukira ngai pun ngai ya ka tau teka ayo survive or nek yo Presence. Rapat bukan serak. Tawar ay ada pun cerapata seksi teman namet. Nari sabai dia ay kain nara. Anak komite ako ang tawo sa ti may nunos pa pun siti ti sabai dia na pen karoy na babai. Nari singa iti sabai dia ay kain kan na komite ay kana karoy babai dia. Ke mayari enak ira ramet ti sabai. Ay ko to yan to te pa ya na pa chi punia yo metai ka apun ka kanikina to kan yan waya. Mati akan no metai sti sti me tarotina no ko ke kangai pun iya yo corona pa irang di tak mete potan nomet ikurina pen nakirang kanga ke anuan ai ka arang stand out ai ka kanga anakonan ka riketo na no wo kanga chameta ana reputation irang skirai ke diri am chero ari asana bani mena yai irang kora on makinan nanaro na parite LDS ngayari tau ba kangai ni criteria naronare skakae ta kan nametari ien experience na ben leadership pare nang ganto metanan leaders o anin kan ya sandik pat anasati teman tarawati nainan ya sana bani minita o kangai kan experience e kunin kanga ngare kena ke ai inke akakae na koraput arameta seksi te wai pa ye iri kai ka pare pun skarawata kakae iri yo meta ka ke aku rin ka nga ngari ki ya meta ka kinakan ye ya rai ka uta kira kimna ye ka pakaya ni tera tapeu nga ya ne sana te ta ko we sensati to tara bukan na ye na ka nga cha meta na pare aki kia ai ka nga aku rin nari pun any utro kana kam punikina anu ni ba na kanga narun na maruro kanga yang ko nan kana pun ka pa ka ta utek ngang ke pun mena back bench e pun jin mang ka pa ka ta utek kanga ke ana ayar kanga sataya pa kanga ye ana sense of rang ai ana sense of integrity na ya dia pare pun nan yarun na talatar e kono ka iru ma ngayare nare narun na attack seksi ngai pesa bairi ai woman dona andana komit Berapa presence? Kabinet bukan nam strike setia koordinat minunos. Survive. Singapore indong pai mai ni to ra kai karo gro inda. Pa atau survive. Iro nang dia no. Meto ai pun dikiana pen de survive into ko on the CDO. Nggih. Makanya na pati sa utak ayo. Survive. O sirak na iyo. Na miyang pa ipon lori teran kay tapote ayo. Inon to amata kain tapati ayo. Ki lori pen resign na kon ayo. Pero ang team ato ni maganda tapote ayo. Oni ko ra ya na magur. Pero ang nakita na no wo. Ingay nga daw ba yer igisen kiyer. Mataraki na yak survive. E konan naruro ka ni survive. Pa pito ba rin kilkak. Ang ako ayo. Kurapa sedi presence? Ako era ba ari ti tara pun te pai tuan karawan te moguri pun te pai tuan tarang ka tuan tara sa ti me no nos nakyo ni makina ya meta ba te asesoni makina ngaira nginte moguri ke ara kan tani ngakera no taron dari itaku
Ari apun ko ko yai tapi mana to apa nanda ari asa di batanti apun ko nang nusin na plan mo ay na yung makurin sati yaki kami ori at man nakang ko arian na pangatak makita man na esan sati kang ana integrity pati sati isi meton kinag pa tamaro kang ay pun na kaya na pa angia kipun ngai tatanti kinalun tamanya pa Maungatabu kaya ni ani kinakin ito wana estaw pa suitable na kontera di kibukin na leadership kibukin sa nako ay naroon na tayo natay ito po ito namita ari ay kaan na komite saksi te why kita tama tayo sabay na may kan kaan na komite ay Kauoman na ini arakan tani nga pa parents pare yun arakan tani nga ba puni mga tara ito wana iro ay era po kan sa ai kai wa kang ake atake ne san kai ne te bot ke tam te koel naruna ne te atake ne tera te sati me no sta ta ye na me ta kai ru wa manga era Kurapa di Beretitenti, saya kan sa aron tisirakan, sang nako na sirakarimi, ano nambarang wobi mano, ayuara na pan natabaka giron tisati yakarinek teman na may tarot ininan, honorable the boy why. Tisati yakarinek. Korapa sababai idona are sinani mere kintinga pungai ndawa watano kaina no korapa busamayan timrak ayo ngane usira ki sababai eta kutiminita karineaki nikaya kan na usira ki namba te bi mesuwa nana kari mewa ni bowi te mane ben Maungatabu ndowana ndi temba wapi men mewa pa ia parin ayah kakai anak orang. Yang ni kata nana komite Maneaba ni kai ni semeti tua wapu imen mau teruk yonoa. Dia tua ni kai sesi bukin bowin Maneaba. Amen taurau ni meroro akinaki. Mana abis ti se kai tua ibukin tinanuan. Tayo ka tisbiga ko kadineak. Tirati papaire sendike. Mengwin te maroro mana aupisi tisa kasi tua tayo. Kurapa tisati, nakakagam sila kayo kan iron timinta ibu kita pota kindiri, ano buat tegi kaya timinta. Kurapa ti speaker. The speaker ko rin kahit ako sa tayo naman na rin may tarawati na yun ibukin na sirak ibukin na rin ako sa tayo au potang yung makuri iti meto ang makuri akanuan na tabi kayo na anobs sa kaso Kurapa di minita mohon bukan nam sirak di sa tayo ko rin Kurapa sa bayi iritay na ana buta ki numane taravati nei nano usu ya pupui weya to kore ke kira ko ni kapunga na internet pa ana kapunga na roy nakia te kabuaka ka nakia joni kai o yung ane te au ko wen sira ki sa babai antai te ministry ti meto ani makuri mana obiste sa kaya sua yon au sida kiai te bota kindeirei ke te melad kuraba sabat kurapa sati te minita te kurapa the speaker arabat sa tema bukan na staging ko wa pun tabin de botang maguri bukin apa na ko wa ta yai tira ta kapia de bangayo ko ta nakakayo okay ngayari ya kakan ron kapia na kumente tira pata botang maguri ngaya akamo atra yai tapi mo sa di bukin na mo ko at ni ta tapi na ya kanat mo ko Tesati
Kauoman bukan nam sirak. Kuraba siya ba ito, ebiyan ako roy. Anabi ko, timinita, timinati bukia, kain anaba makuro. Pabunaan niya tapinan na paskiroy, ma, ebiyan mo na pa ina pati buwin, naman eba na Maungatabu. Kaya po siya kingana yung roy, mga kosin kayo. Siya ba ito, yakan bubusing kanne, pa, Ekonani karina ki temma kuri ni beparo nga mana opisi. Ti saka situa. Pakanuan ti tebubuan ni bong. Are pun na napai ti tatautaka. Ekonani karina ki ani ya bubusi matinanunano. O tionon ibukiya kain tarabatina inano erang intangiria pa enakatiak ti tarabunari. Tayo ka sa pari ya bubusi. Kuraba tadi, teminita. Korabati, the speaker Arabati Sadia, Karinek Mendametrot, you know, I got none to care and none upon taking that the Satia, Karinek, I didn't take care and the Tayano, on Rantu Kintriano, at Roy, Roy, I got an Yundra, and then I put taking Magurat Mirat. Ma, Inkai Awagi, Naruna, Awagi on this walk, Awagi Kai, Katianica, Nora, the Angayan Kang Roy Maron, this way car, I will Pepe, you know, the Naswak, King Ayari, Kataya Makuri, Marap. Era ba de kati sa kayos na katayan na makuriya ayo korap. Kabinan bukan nam sirak sa tiya karinek. Koraba siya ba ito, ring matata. Ay ring hindi pa, timinita. Ariya nga na kaya kasitauteka. O, ayo pa na antarbatina inano. Ay pun nang kain ano ang katiyente kumitiyay. Kurang besin na pa tayo tayo, apun ti busi tayo. Pasi kain na nuya. Paano po ni kaya tagyapa, kaya ko nandis. Awaki aki. Tawa na po ni ko na ni karawa, ni kakaya kaya ngay. Sa baile, kanay sa unamakin na unguraw. Te baro ngayo, inakunaan siya. Ay nakunaan tawroy, tayo ka. Na nabuwi. Aram Maneaba ni Maungatabu ay kay suwa. Tayo na nun nokas, kita betempa. Paya kururoy, tibubuat tibong. Iko nang tayo kang kanya pa, nang isisilakin tatayan, pa inay punti roy to komiti. Ari na ko na ni paro ngayon pa, iriyay katyan titarabunari, kaya yabubusi. Antayo ka. Ayo pa na antarabatinan, nanoninan, nako yung tawta. Sabu busi, tayo. Kuraba tadi, teminita. Te koraba, the speaker koraba de sati dimana karinek may tarawati na nun mapukan na stek. Kangay kakaiba na ko te ako ngano te akan stek iyo no kontera patare te kita botek na makuri. Are tapi na ayo kitelans. Are pun Tapos amatay di kan telans kaya ko man nangan te minita yo pinakakat sa kayo pa ay po nang sindapat te minita yo ke o ngayari yang kay sa kami nako kamakawan ko kan telans pa nariyan wa ko sa yo mindra te tausin te yana ko te kami na bari pa nati tarapna di kay nak tarapna no na tangak kataya kami na jadi na mira ari ami yan de sa kami na kami wa mi ni mabu inubong ke Paya sayo namin na pinupong paya na tike na kamdap. Kuraba teminita. Sana ko na sirak karimina ang panawab matinua. Ayo ari na pun dabagi doon sa di naman na aritamen na menos the Honorable Dennis Waisang Kampi. Isati? Kalau betul speaker, asal mata ini dia tu nama ngabang ayo kami orang mati, lebih sila karinek. Kauoman, minita, te speaker ng talmaguri, dalitan na kahit tara, abon, kan te titira to wana, abon kami ni kapan ay kang ato, pero noon tangay na iyo, kaya soy yo, kaya nakaya na to, panganata po, kan na pero mo na ayo, speaker kan no, secretary na bigyan te tamaro ang tingay na iyo, anong pa na ko metinua.
Ayo sila kita pa jauh sinte ye kano. Kaya kia special constables kawa ay kataboyag miyang tumanuk amatang. Sakay tau pa esendiki anu nukiraki onien mi special kawa akia apang-apang. Sinabubusin ako te tapo maguri ale tapena ba. Kaya at temosu ngai mga resign ana special constable terang ke kunan ki pela ke yo tabang kai nang kai na noa tabat tiap makoro anos kuraba sati ana nakakakam sila kayo ron te presence His Excellency Tahanas Pamo. Te presence. The speaker ko din ikuring takin na ko sati yarin. Temenda may nos pa ya sande ko ni muin the special constable de kawa at mosu. Era. Te sati mon bukan nam sirak. Era bote de presidente sa kanya na nakaya era tamaro na bang kami butaw sa kayo speaker me. Era ri kay mga pun kan tabigan tayo pa yi te kawa to wana tamanuko at taboyek. At tim ito na rin so hindi ka nakastabuhan na orang hindi ibubuag na yun president sa kanya kasi na pa. Presence. Era pa bukan sila akero ko na ere kaya ni mataw tayo emis sila kay itag mata sati. Kana ere kaya ko na libukin tapoyak miyang atemos. Kana kaya ito sati. Era Kuraba di presence. Kawan bukan nam sila sa dia kornek. Kaya daw de president sa kornik akita ka nga president pa baabot no kan no sa kaya pun hindi ka nartay sa mga pun kaya maruruan na ano ba hindi ka maam tayo ka ro. Ko alito trawar to wana tamanu sagte tamusuke. Ini ka kaitaw kan no sa bugin na sa dige nilmin na reason resign alito mus. Ang president pa te meru try ta mo yeto hinay ka disbika. Kuraba sati. Terana ya pun kangaya pun isak takan de terus de sisrakan sana kon rasra karimin anu nampan tini binau ayu ari na tepa kagirun te sai temen na karinek mai tarawat ini honorable prima katakan te sati. Kuraba po speaker ay kurita au kos au sirak kangai te kana te pau bugi ate inderire o te puta nometa te meto na makina ke pate kanga yo antaro te ina katoa pongin te wiki kona ndora ke te inderire apuntani ka te pas nda kurere ira dikin te kawai katoa ngapung ampakantai tataringa te pas te pongin mo sirawa awai pun te tani yai wari ke ni pusin pas ter wari ko kona ni ka te pas to tini bui na kon ono bui te minis na pusia te minita re tapena pa kona ni ko mo te mania pa yo patira na kai ni peire ngkai na te kanganga ya mende ayu berapa ono ro speaker Kuraba sati ay nakakakam sila kiron de minde bukin te botak ni makuri bukin dere ay honorable durate ki takayara. Terminita. Koraba, the speaker. Ikaita wat sati yari na man na may tarawati na yun no. Na nasiyag ni Kens na toya tendri day yon QC. Awayo nakakataw tiyak. Kurin tiyakin na nakuntiyaw sa iyo pa idarikin tayan skupas. Ageta niya ni Pawani tendri day yon South Tarawa. Awayo yung kay tabi mawa trucks. Ay kabus ni bubugi. Matabotak ni rin Pawani tendri korap. Kuraba terminita. Na kauringin kami rin di tangin na mi tarapon. Ay sebunong na tangin na mi tarapon. Tayak. Kanakam ko na silent na mi tarapon. Yang nayaki rari. Yaki. Ngay. Karinari kami manabil mi otap. Te. Mohon bukan nam sila kisati ako rin may tarawati na. Koraba te honorable speaker ako lang ngai tau te minita nam kaya norag pa to ayay rakan tinan dari ton mana ngani akatawo bu ya te interiri ton nasirag yo ya te interiri
busia te minita karinia ki kana ko na nora ya kanga kain takaw ya po kita pun pundik ron no roya o ania ya tei a karwo kina menterari te apot a pun dia na ko no ni takaw no na ya kawa ona te minita tara no nora te kanga ngai wan ki pedien kata meru an ko ya te interiri yo karo te trayo kora pono bospi Kora pa sati te minita. Koraba te speak araba sati ya kanya gimana may trawat niya na pukan na staga akan punta pirana pa akan then kawaya bo ni ko tagna na kana astabek na yes pa ebo tinong ngayo naron na skro yang kay no kaya ten bota ke no tanaya yay toward the truck anya kanga sa saya anak karoko kia ibondiki ke naron bondiki ane ngaya pusu kumangkan ne ko watrate ta ya po to sa mga nora taraan ngana ngaya pangaya atas sa mga karike na truck ana way ng sibuya kan ya po di karo yin ito mo dili sa pun ngaya para harapan mo nang ngaya kapugilan dili bana pondo kana ande ndo ko iya ibondiki bentana ya bondi ko apos na nga ko eri tondo ko ari to an busia ya po yang nanayatin nagimangkarian na yan nakunti takay pasirap. Korapati te minita. Kumuan po ka na misira kisati ya kondinek. Korapa honorable speaker ay nang kakaitaw no ko te minita noran te itirayo atau roim kipera te takanga ngayo to abon si ritan na takanga semena na bay nang ngkai dikin boy ata indiri to area parite truck area parite pas anda betai ya mga pundang ini yon may siya kain anda betai wa kono nori ate pa ko pun tatay pa akim ngaki safe untuk ante de pon manang unan busia de minita pa unan de itaki ton meruro metapun makure kana na kona ni boboki de iteran parite kanga pa kana usia de mais na taye kan yo kana rekta pon pai ai pun terawat ate kana to kaino yo ante pon manang ayar sina busi na onde de minita karinek anaro na pa kunan terati dirane bukan e safety ate ona pun mengroi nan to kan de pon manang na kaya kanga kora pon ro speak Minita. Te korapate te speak korapate sali man na pukan na stick te ko em kon te payak eri ka kawag na mauriya ate yo kamen norana tayo tirate botang ni yo ngayang kay te payak ro yang kay ya bisi pas ke apura kay ki sa tayo ya ipito to yo no ay mga kita ka mga traffic ta kaway ngana asugun karuo yate kay sa aro kay rapas ka kiyaya akan ang punto kay te kay may siyas kato kay meron abusos akan na pun kapan ni kay takataka katpen awana kapag kay na kariniya tapon dili ang pun ro te gi onto kana bete me intero wana ki mga ro kinga to ka me ta kaway ngayan pugina meta ayong kay ta inon de namakay na kay alang ko nang do karapasakan sa pun karawata ya pasa kana yan di ka kanabura kay parang pun na lubusta ito ko pa iswa kin nawa kan na pasakan kaya kita sa mga regin na ni kaya kin mas narapas po ang na pun safe ate grab Korapa minita. Kabenan po ka ng sex sa diya kornek. Korapa ri honorable speaker korang ngai tau te minita nuran te kang ayu ate terare para na pangai yon kawanen makuriaki tawari te no sira ka honorable speaker wa ka kitin pon mana ya ore patay man kari kita ina te terare ta ko won pon mana me bun kabenen no meruro ay bun te kai tau ko te minita direi nuran kai nanu ya te direi ata yorona na bayu honorable speaker pa ka wa kitin no ko ye kai tau na ben panaya tiran roya yasan to kan te school transport mengya warerik on te ayo anang kasweak no na kuya te ai ko te otenuan pakantai e bon pararen ka kai tau e re tran roya kai no te minita no tau te naron norakin te kangan te te bon no ngapu to kan kora no bosik Korapa sati te minita. te korapate te speak a korinia ko te sati ala karinia ki me I tarawati ne no
Era te tan kakaitaw isang kakaitaw ngai ra kita ke tri poteng diri ba kambesin da ngai ra ke amitan diri ko na ke besin ambesin da ai tau te ko besin da ko mangari tai ri te kai na ke roia na kampun da bar kam ta ke ang tore na ngabe ba roia ka bo pa kam kabongan na roi dira tiri ra mangara ke meng kamuari karo ko kamaro ko na riona ri angkai anang to kami da ani arang de kami beba kaya santo parami pa ari kami ra mi beba kamda ba asna kaungan kami ta roye ka bo de kam kan tan nga ayo tro ra bo kam na kan tan nga bang kami tanda tani pita kidibes ayo kan pita kidibes dai ake kan pita kidibes nona te mero pasi men tere korap Kuraba de minita tono kon rasere kari mina nam te namana dinu bina isua ayo ore ne da bagai ronde sadi te mane akare ne mi te tu emean e on ro taraga puto fim sati Kuraba na speaker sistema ton kami uriran de tameron de ngabang ngayo de tag na kain ra makoro te tu miang rabon de temere tameran te kai rai yak to kin te yakin na mau sayo de honorable speaker sa kami uru ko de speaker me kain nam taibura kain mobis kain de Maneaba mayo apa kaya ti metuan de sira ngoran de live apa de radio sa pere mau akai de kan de sira kere nampar de rembe suwa ni merau na wamba koro ni mon dirik ayo ayo ro rogon de kai ni pay de apo ibukin daw sinta kada kami popos ibukin daw sinta kada ka popos akia kira no de kai ni pay iyo pana kona ni kai naki na busia de minita akadinek ngare akona ni kadirea pa yasa ni pai na kai ni pay iyo ani kami toaki koraba speak kuraba sati inaka kam sira kayu ronti te minita bukin to bota kin makri ibukin kanaya pa business karapa ya bobos honorable tangriki rate te minita kuraba de speaker kangai kaya kan anestrak sati amon takarinia kemai taptuwe miang speaker ajine ikukure kongwa te sati ya karinia kemai taptuwe miang pai ana kain peire ya bo de KCTL are kapata kin rapanin triti ke ana ko ibukin naus takata kan kapeni iki ana uniak men pai ni kebes na kon pai ni metang apun tuai mo ni kaina ke usai kai kaya ana ke yata in makuria inanun ta kain peire ya bo inanun te men temuan kuata triti ke yo koraba speaker kuraba te minita man bukan nam sira sati ya kornek Kuraba karo speaker ara pade te kaya ka are no meron de minita kariniak ari ki bede ana ra pade ke si dia mandanuan de tera de yakanga popos ke tuai konani ka korona don de tera de kai ni pere yo da busia de minita na ko naron re te akina ki ana enang kame toa ki de kai ni pere yo ni pere de te kwa te mo ni kwa ta yo de ri ke konani ki ni pon ngara ka yatai ari ki popos ke amira na rakaw ay kapun sonak Tandaron na rakaway ka di tinaturwa aywa agepon darwa dikin di kanga ngaron dikin tiran pain bakuri dan tay yata we kito kaya kin tay kay naro ko tanagi na may taraw na karoko kin di napatan diap makuro na kaura kinara na kon rakaway kasi no kana ko na rin pun nakaragi tay raro na paak to ni kaya na penon di kay ni berio kito kin di tay ari angara kora pati speak kora pati te minita Aira pati bukan distract de speaker ikukurin lan kongot ni roro meti sati may tapto miang ba akita kangal pun takay ni bay mew ako na ni mga pundinanwag kana no pa ibu se karo meron ya pupus kana ye yakanga ke tapo kana ye yakanga naron kanwan takay ni bay ay ke kakuruan na aira kuraba minita kauan bukan nam sira sati ya kornek Araba speaker ay nang daw de ati minute na nagayak origi na nakamana kay CDL kang aron de manaruan de kang ayo si sky taw si skatikeroy ron de yawak na wag de minute na kain na kay CDL na pentaroy tan magurin kaben digin ron de yaman na ro kon kanga si spondori ba ko na pon dion ara ko rade tay doon metay doon arab speaker aga bukan sa kuraba de sati minita
Akoraba de saberi tapa era unanon te sati ya area pasapan de ita kiona kana ye te busi mena kawa ya kai karu kwanta ya ba ko akoraba Kurapa teminita. Sarre gande sirakan sering mano onyo kare sirakari mina. Ana nampanan ni mabui. Ayu arena ana tapaki gronde sati temenna karina meta puan. Ono wor matanga aran. Te sati Kurapa di speaker, ayu kan usir kan tu beba nampanan ni mabui. Yon na pe weta puan ye tu wana kawana ayarana itin. Itin metu na kian special constable na bubusi ari tapi na ayu ibukin ari kain nanon timenna an constable na yakawa ibukin ka nganga ika kunan kan taning akin ciaro ari na taya ye tapi na ari na punikunan kawaria yon ayakawa mesndap kurapa sati nakakagam sila kayo ron the President, His Excellency Tanas Mahmoud. The President. The speaker kodine ikupuling takin na pa upo takin mokuri. Itauro hindi na no at bubusi ayo. Korap. Kurapa the President. Mon bukan nam sila sa tiya korinek. Kurapa di speaker, ay kurapa di presidents na kaya ng tamaro, ko ti kinarong o kawa yu pun mang herang ni mento ti buina ko wabu tridik ti to pun man wa kina kito suwari ri pun ti maton kamen nakiana ko speso ko stabon karo ko tayo yu tayo kamen mo takira ke ayu kita aspa ka pinroyen tayo yu na busa ti presidents kana ko ng kapesi ayu kita ko nang tekin na kay bata mo kuya yu na ko nang tridik ayu kita tiridik yana ko pa yongan na yu kaya na kurang diga ba kongran ko ya pa dero ri ko na songi pa ya tawro ko kaya kanga yon na yu pas na ba di speak Kurapa te sati imani yang the President pa nakaka na si bubusi kamuran ko tano ko sa rabon na ektin tangtangan na nigire ron te sati ren tarbon ay at the President. Era pati pokan sila kasi nakatayan ka pa isi na ron tiberi sararan na pati siya pupuan pong kaya ni sinaw tapon ni mokuri awakan ni pa kasi nakunan kay saki pokan noon ti siya pupuan pong ngayon di kita policeman kana ako kay ti policeman ako na ni mokuri ang kanya karikian na special ti Rairana ti tayo ako ang ito amaw aron ti mokuri tararu kay era Kurapa President, Kauoman bukan nam sila sa tiya korinek? Dapat presidents ka kunan karina yu pokon na dito buwan pong si kauding nga sa gitira na patapo eran no kawa itit. Tayo di speaker nga pun nagi bukan no sirak pun no kain tapo eran no di kain takawa di timaton kain no espeso ka sta punta yu. Tar pari di presidents na kaya ka teng royo. Tar ito kay presindap. Kurapa sati? Taran ya pun buas di sirakan sana kon sirakan di minakan di sirak anam parani mapi mawanua wai warina enda wa grunde sadi temenna karinek mai Christmas akanten ayo honor tripa tapi sati Prabati stilang ispamonten pagkinanan tebong ayo apun temanari kinakoy nakoy kain na raus amon timimitong ayo ano ko yan na pakain ni Kiribes sa kaya timatuan nung ra. Ano pa nakakain ni Christmas. So, kanto na mga riyo kam na penin ni Mewd. Speak ay kukurin. Tapi kau kan ni Mewd si sila kinanun tiyaw sa iyo. Anam pa na ni Mewd imewani wa yon tiyo tapi pa. Aka ngay tiya ka na. Ako na titaw tiya kayo. Ini kau ngoy kain na wapa mo kuro Christmas. Patiraro yon tiya kanganga. Kita yan kanganga kay itimetua. Nagikunani pa kamanintipin. Entay na area on rose ron mewi ni mo ngaya utuway kakakakor. Kurapa sati ay nakakagam sila kayo ilong document presence ada pun teminta na pen bukin tepota kini makuri bukin temane abapairan karikirake ay honorable Dr. Tuwe Tos document presence.
Maneaba, the Honourable Speaker, I don't want to sit the city Yagarinek, make Christmas or Yoka Kana. You can go and set the men having a make Christmas or Contun by indicating data mayo, men environment to contain corporate purchase returns, CPR. Korapa common presence. Mon bukan nam sirak di Satya Kornek. Bukan di sirak di speaker. Nabubusiya ti Kauoman ni Beretitenti, pabon ko na ni kakuwaroy pa tikanga ngayon. Ari tapi nakarukuan ti uritin, kita kanga ti finance pandaron niya sa tayo ti Supplementary. Stima to ani follow up na ko nire tapi na ti wari tapi na ti uritin. O ti kaya kantayin na ko yasan do ko ti uritin, the finance metway mendo ko ti man. Kung nani po nakakuwa pabon ti kanga ngayon, ari tapi na ti uritin kibon ti kanga nga men na naputa kini makuri ti finance ari tapi ya kapakani manin tipin. Kauoman Beretitenti. Era bukan di siaga ako. Atau yang mana ya kalau memang kau kan, kau nak ya kau wan siaga, you pun sen kau kau wan kata dia. Nah you kan. To return, esen kan kau kinte, jadi jika you mente, dak data ini tapi you esen kan kau kinte jika mensan wala nak kulinas, maisina. To wan te million. Wani buat te menemewa tengah ono buat te menemewa ayo te toto DW asan kan kok te mais ayo te mais asan ka baka ngabe no ya te inda no ya te incorporate kas te mais ngade asan si kok te uten yona si tenu tengah wabu buat abi menemewa te tara nora te merawan okay awan kan ni tag nak masuk orang kakak yang kawan tu yang kakak mata bikin tahu saya. Pak, akhir tu yang kalau itu finance, kalau kau tu gitu. Esok nak apa kita mana yang mai sini? Te tuan ada million wanu buat mana yang tengah. Or asyik kau gimana? Si tenu tengah kau buat mana? Pun kau orang kapakan te teman yang naruh pai te orang kau kapakan teman yari eswan. Orang sektor barang angkir orang ya orang kau gini. Nere yang kau turutin, nere nane nere yang popong roy. Apa nggak ya ane roy itu lah. Dan te bagaimana nak ya tadi jadi mana lagi Christmas. Era. Aku kan tu. Kalau ada Kauoman Beretitenti, kauan bukan nam sirak di Satya Kornek. Rara pakai kan di sirak, rara pada Kauoman kena kapun sirak ini dapat sepuluh kakuwa. Itaw basta kita pirayo, tapi na basta na sirak. O tapi ya bati sa makuri mina yaya. Antay ti sa makuri mina yaya na to ari koroti ulitin. Panari yan check. Siya ngay na tapira sinatakarwa yan diyaw sa iyo. Bukiyara putan namin tapayera. Ito ay minpaka, manin na yapin. O ngayon na kaya kayo. O ngayon na ba na diya hindi mo iya. Pantay tani makuri kita piya. Karena to ay takangan noran na yan makuri. Ariyay hindi na katamaruan na yan makuri. Kauoman Beretitenti. Kang apa nak kata siapa kata Honourable Speaker kata. Menari ke mana ibu ni kini kau kata siapa kena kau nak kau siapa yang kata ni kata Honourable Speaker. Bari kau awat beri takin. Emang aku siapa kena kau pun kau awat. Pun tak kau ada isu lagi. Pun selalu kau tu ni romi. Pun ni tak romi. Ngaya di mang kau kena kau. Yang aku selalu ni kena orang pun ni sebenarnya kau takin. Nanti pun itu kau wan kau nak kena pun. Are gaya kata siapa kata Honourable Speaker tahu ya kaya kan orang. Era. Kapan bukan nam sirak di Satya Kornek. Rara pati Kauoman ni Beretitenti mana kaya kau pun narabubusi ngay na kain Christmas. Pati rangi ko nanti matuan ni pakamanin tipin yon tayo na. Para iyo po ni meawiya. Angina kain Christmas. Amiawa kinamanin tipin. Ako kanaya kipapakamanin tipin. Napun rota kinabayay. Rota gino anaman ang ayatay na kondirilay. Kaya kipakamanin na yapin. Ilang sipa pakamanin na yapin. Tao tibugi meawa pong hindi na makainan ako. Tao imungin ka rin na narasisinag. Awan ang sipa pakamanin mga yapin. Kaya sinapun ti matuan ibubusiyan ako ti minita ka din. Ibubusiyan mo ti manguri. Ibugiya ka ni Christmas. Tirangga ko na ti matua ni kapakamanin na yapin yon tayo na. Adi na kundi ay napapakayay. Punti bubusiyan manguri. Ako nang darap. Kauoman Beretitenti. Kauoman Beretitenti.
Era ba bukan sila yang narne dia kena sinang tahu roy, sinang dah sinang kakanyin guri ba ni kapan. Mare kena agi di karo kena non tayin suah. Awan kan dah nak pun pepe le. Ye narne san dia kena. Te temoi sen kapag kena noya tan urut kata kai kisma sai kantun. Ya kan wo de million. Hoya sen kok gumina. Ai suat tin mo tanga. Kuna haran kai karo kok nang karo at baka bayari mo karo ko sen isek yari. Ai go suan teman. Sekti baka ngate poin ka ngai ko poin ko koro ayela. Ana yang nang karo ya ai go temen. Ako ngam sila ka bante na bugina. Ito pa yung nang bugina ito finance pare gira. To se tabu na sa bugina tan sa kasi ne ke to ata na hagete tabiya to kain te ke sitia. Na itra teman. Sinang tahu orang karo teman. Men karo ko ira ko ai nanon te policy ke te sua. Ai ena pun ipete arun te pakam ngai ara pun sampun tau musi ari kina ke tau ai de ke ngai pare teman ya pun sen pak teman ari mun ya ngai kana ko men tau to mau ngara ko ise gro ai te kan dar mai mai te pakam dar mai mai ai pun te suan tai ko sa ngai karo ka ngai ara ta ko ta sina musi ya de na ke to ye di ta be yan de ayo pa akata ye di kinda katen Kauoman ka te beri ya atau pada de tawana tai ta kangan taw mo ni tawan ta pun te tapi nanti te are ire kira ngai na inora na mena setia kali ne kasina ngai na uita na finance na karo al kapin ko ra tapi makai bai mare ngana ye pe ka kan ida kina noi awan na pun mar rangan te pakaman eta ko saka kain dita ke mate to na ge ide kira mate te trai ero pensaron di sila kayo ya koro di tain ya koro di menan ya koro itu nuo di supplementary ya di rasa kali menan nampana lima mau ayong kanya na te pagi ron desa di temen ya kali na meta pueran ya on matang aran desa ti Rapat speaker ayo kan sirak ta kana kangai na pusia te minita ata pen ayu patira na kata meroa yo no sin takata yo ta pueran kaya pun no kyo kina peta kanganga ay kitau nin tipin ka wakinak ari akarikia tukin takasine itu ya raputan no mata pasinap korapa tisade nakakagam am sila kiron de minute ibu kinta bota kini makuri ibu kinta kanida pa business karo apa ya popos te on bota ngari create de minute Kurapati speaker kanya ka kanga kaya kan na sila kita sati kanya ki meta pueran na temen speaker ini kaya tahu de sati ini meta pueran na sila ay kukurin de kinna na konte sati ya kanya ki tahu roy o bota kini makuri dinanan na kampanya KCDL dinanan te bubusi ya tabe kak detay ayo kurap korapa minute mon bukan sila kita sati ya korniak speaker era pati te minita kini na kaya ng tangroi ko itu pa ay kaya sila ke au kyuk sa gitu kina bete bikin tai kana ko ye ayo kyuk ngai ne pun manewi kaya au kyuk takang ayo skuran busi te minita tahu tidak nak kata meru karena orang betul ini dia mesti karun kerja kin nausi yang ngari ini bubu kayak tahu kunan kuya atau manangan anak ibu kita waran kaisagi yang ini bayakan mang di sini aku di terang hari kunan tuh kayak kasih rapotan tahu mat payung kayak takang ngai tim atau diri terang nak kata meru di tim ini tahu kunan ngai ya kangen kunan next ya kayak karo anak makuli mungkin tutukan takang ayo bukan takang ayo ya anak makuli tahu berat pas nap korapa sati Mike, kamu ke mama dengan Mike tadi, Tio. Terminita? Kurapa de sebagai ini kurapa de sati mai tapueran narendra kanga putukan na sira kare ini kayaknya sebenarnya kanga kain tapueran doi inang kakuawan de bayar deh kini mai inang karau deh ke pare kita ya pun ya oke kita kanga nanu takan dukun nam tapuhan ni saya menang roy senapun nora roy takan terai pun saya menang roy mai yang ona bai ye takan tahu senata ye takan bayar dia apa ina ngkai kia ye taya bai pun anak itu bubus papun tapi na bener enak hati anara anak uski oh ye ina bete terate
te buka e wakina ngkai ngai yasan waki ya apa makuro tapi uan ya enang yon kawan ini bani tak pai si wari kiti tap makuro apa ne nda asang kan te kangate te mon waki yon tera katian te ausin da kata ka bubura are na konani bubu na ko tera tap makuro me ibu kina anak angata ta peran nyari pari nana na pun subuh ya popos makana pun itu bayar ya kaina nih ya ilan bubu sate konani pun konan titak nangari tak kiri mete case dia oke neta kena kon jawab supaya nes pun kain wayanda nggak kaya ang tera tipo buke ena besi na kon namta pan an kain is me na kin namta kata ya ore pare pun yai yaron kawain na beke pare pun iri kiri mete kai buke me are pasal na pun meru wakinan akorap Berapa minit? Kawan bukan nam sek dia orang nek. Property speaker yang darah boleh kita minta. Anak kaya kawan yang metat. Kenapa Maneaba ti pupus ya kulinan te kenapa pupus ka nga to ka ti yon tapueran aperin tu kenapa ngkai pa to ya piuting to Maneaba ya kabungan ai aperin na pendun asul men kurang tanari nana tapi wa pupus tentang ba atasu am ka pin lagi asul men rora nari ngomong ya panangirani to orang kosin ko karen aku ge par ya asun tahu ti piuting lagi bungan ba am kai nano mera ba ti minit na kaya ta puni ya kamu kulion ayo ya ta yung ako nagkari kautain kawariya ka na nobis, ang kaparapay pa rin ka pen, pay ka rin kayo na maguro, pinta ka ngayon, takataka kinintipin. Tapos ngayon, speaker, ito kayo, kayo mga ulit room, ito minita yun na yun. Pasindap. Kurabat sati, minita. te kurabat speaker inang karabat kurabat te sati naran namda am tapi ngai ka ye ka ngai pun sebot ro itu ngai poko kain nanu tera jausin takata tin te tera te strak ngai ri ka kana konan makai ko tapi kia bata kan te pen sama kuria naran es karai na kon te raina sama kuria me kan ki si dia pas na kakayangan ente ya ko kurap Kurabat minita. Ataran rauna ronde sati jaran sirak di sirak. Sana kon sirak rimin. Anong panay si bimau karote ka di sati bayai ti ito anak tudaran ti orak. Nyaris na mga anak kanya rasira karimi ada nampan ono pimawu o iyo ari na tiba kay grundi sa din na temen may tapuaran dari ti ono costa ke kokulia sati Kurapa honorable speaker Maneaba ka sa mga kamauri dari kinta meron ti nga pong ngay nakoy ti speaker kamauri nakoy mo data kimakain ng tayo pura kain ng mga office represent sa rin Kauoman minita Ritan takaitar, ritan tin kapen, repuntan ng orang ting ngapong ngay. Napanan ti mewa ti merung ngakam na penin mewri. O yung kanita kan na sisrak. Ikan busiya ti minita karinya karita pen. Paya nakaparapara na kontiyaw sa iyo patirapo kina. Kaya kiman nanwaki aratakataka. Nanakin do konti tapo mo ay tapueran. Inanong tinamakay niya na kumes, wangawa pimaonawa. Ti minita ko rin Paninon tena makai ni MS, ay to kita kasi ni, yon na wabo makuro. Papanin nun ra kaya raus ng takataka. Yako na titawtaya ka ni kipera rakanga ngayon titayawa ako. Kapasin na pa honorable speaker. Nakakakam sira kayo irundi minita bukin tebota kini makuro bukin kaniya bisnis karapa ya pupus yang lo tangari kredit. Minita. kurabat te speaker yang kai tahu na bete sati me tabueran ni bukin anasra ka ni mga tabi kana ba bukin takata ka ngai kaya kana speaker ko rin kai tahu te sati ya kanine me tabueran anasra ai ko green de kinna paya sa utama ni makuri ni na kampana ke te CDL gamento ye peperonga ayasan karawak ibukin nanakin penin tabueran atau makuro akidari kina naran te raina kurabat sabe baik Kurabat minita. Mon bukan nam sirak sati ya kornek. Kapasin na pa honorable speaker. Ara pa rin kita minita karinya kaya tapin na esan kaya kana kon na yo. Kana ko kariya ti speaker at siya tayo kariya pa. Ang nataya kain tapueran na sa pun karo tapirang ngay datantik. May apunyay akiman nanwana. Iro na nakampana ti minita karinya kaya ti kay city yaw. Si may kain ti city para pura na ko yung minita pa iya kita kimam tapon makuri.
Yan na po niya irapatan te kay city yaw nga responde ita kinakoya pa na teraya ipopo kinakon narakanga. Si bubusiya pa na si katukate bubuat tetan gasataya pa tiaka kinimay sayo no bubuat tetan na nakatukaki may teray na. Yari si bubusi yang niya po kunan makina ko tera. Tiaka sinayon na rapo makurong yari si bubusi pakanako nan si katukate bubuat tetan pasataya pa kaway niya si rinik sa rimina inatsata to ko rap nako teray na. Anak ko na pa ni katukate ra buat tetan ngayara ka po siya bubusi si sinora na pa anakay na no teray no ngayara na pa arausin takataka isuwa may siya na yaon raki apanin non raki na teray na wanwana anausin takataka ya apanin non raki yari si tapuara ka nga me teray na yari si katayin karinira ano bubusi na konti kay city yaw pa ano si ano ngayara na natin buat tetan man tukin Kalau ko bukan nam sila sa dito ba ya tukin takara ka pun yaki ida ke puakara ke ngayarin nakano bukan na usirak te na kontiminita ka rin yaki tiraro itakang ayaki mananwa kara busi pukin siya nakin naratan at buat tiro pa yung ko nan foundation ako takasine ruya kay narapa makoro basin pa honorable speaker berapa sati dimeta Ako rapat speaker ko niya ko ilang karamat sa tin bukan na sila ko ito pa iba nang awian takang ngari jeray na ke patiray na ke kero ko na bubusin tayo ako ibukin na riyo anda kanara ana usin takata ko ito kita kasine sabon ki peri na tayo hari ke yapon data kina ba ke CTL ay kapanya kina ba yun bubuat tan ang kanne ibukin data bayaran ibun lang na kawak karena to kam data ki mga ante terata ke CTL to ari pun naru na to punya yang kanga ke CTL ke to ibukin to terame kanga kongo ri kan ke CTL na tayo hari ang ayari sa kapanya yan tan terata raina pa takay bugere mananga ari ngayon ako tako to Linux ke tera inana ko teraina kongo ro ya na tera tetakataka iganne awan nga nako tabuyaran nangi yung iro ya kan tabuyaran asika nako aka asira parilita ki mete sati me tabuyaran ano ro ito bayari asika ite sati nako yak ya na ki benin tabuyaran banang kabenya kari teraina at buwa to iro wa mi tan nare na non baymi ngayare ane bukin na ya na kari teraina ibuna ba ibon noko de tang de te sati ya pun kainis na ho kaya ito tayo kiperian tayo hari to punya takang to ye jadi media kan taki setiap hari tapi tayo punya ibu kini beperongan era ayah beperi yang to pai kakunan ko takang ngaki ayah kan kunan te betera merena mete te shiba ke te shiba era kita ibu kaya manangan ya kata yang kan kang aker ngonan mesia tayo anak kami amira mi pende tayan da ibu kaya manangan apa si wo kay ibu kaya manangan patelinix aterare te ate tapo mo kang angin te tayo manangan ako tiyan may inang ni karaute kaya na ba ko kamu ako neta ki te tayo hari ito penare kina po kami may yapon ka para pwede tirahan arap Kurang di minit Kauoman bukan nam sila sa diyo karinek Kura pariki honorable speaker era pariki te minita karinek na nakaya tang ibu kina rong te minita responde ita kimetera te kay city ya okay may ayakaya karya nganira yaki ko anganira ka ngaye akete penya nakatoka may tiray na pa edang ni po ka kanto kana may tiray na nako may nako taraw idari kina aken nya na nakato ina nakatuka ke yon taraw ere sa suku yon nan ngayari ta hanyo pukin na sakiro ko yon namtap pada ka suka tirong-rong iro ra ya katoka kitera te takatak may era pa kiparakin na yo rong te minute kora pa nako ya kain tiray basta tayo pun ya kanga na pa kain tiray na ang ira na para kanga meteran ke nakuntay ka na ro ko te minute ko rinek kanaro na pa yay anakanga tiray na ritak yon naron na ni erik atiran ke kamu kriya na pa kain tapuaran nung ra patira yay na para kanga kaya payangan na ibukak tiray na ang ira na pa sipukak kaya na yang na akit kanga nakuntay ka na ro kora pariki honorable speaker ako ra pariki te minute agi bukan district may sabubusi yon te bebayrin narunan te bebayron na kuntay ka na ro pana karaoke narunan kana yita kangan tita putuan orita kina mari dari kina payangan na akain bukaki tuwan tay kora pariki asna te kraya kora minute nam kaya kurapa
Sati, minita. Yang inang dapat tira inang karau tia ko ibon dita takaparapuran ako ya kain tira tap di tap heran ibu kena ya kang ay di meton menen na rari pari ari bu era kang ay ana bu siti sati patiranges kona na ben mangarita me to ayap makuro kana na pas na takatame ngay nang bun busin ako imi tanti kana na ba ye takang ngay te nangirim atau pun nung kai kan kisi jeo ye kataya Terapu kina ang kaya kaya nami taka waki karukwa kangan ka tayo ba ita kangan ay tira hino ay kibaraki ay ra kina kakurwa kaya ari ba yapon nung rai ya ay pun kakaungay ya tayo no kan kisi tiyo ba anak kita ramo ya kangan na ba ya meneng kakawag tangtangin teputan no meta pakanakia nentipin awakia yaman teputan no meta siyan ba yan ang kakawag kay kakauringiya ay ari au kan talinga pa ngurangkay ay ari basta kaumeka aron kakaya nangan anakin na mibin detay ako asarita kidi bayaran na yar kauoman ako imirita kidi kana yara kana ya mirita itari o kira jobis basta kakaya angan tipo poke ko inang dara balik speaker Koraba minita naron ya pun ron sa dia karinek sa no na sila kari mira nang panay sibin na manu o yore na tata ron sa dia temen na karinek may Peru honorable Ingrid Yuta Sati. Kurapati speaker, mga ritan panani ka mauri ting hapon ngayon ako ilan kapan. Kamna panin mauri. Oyo takan na usiragi. Abu bisi po kaya po takin business yon Peru. Noran kuron kantukan kaku kaya kapakaki. Nakon kampana ni kaibuke. Kaya ako si kaku. Ako na koya mente tawtek ba yan mga tirinan ni kanto ka warir giri kinokon na rin akapakay tibubisita ka mata ba yan kang andi kaya kaya kang haron kaya na ayak yang kay desan kanto ka pairik Kurapa Sati yang kaya kakam siraki ron di Kauoman presence abang temin tanah bayi bugin bota kin makuli bugin teman ya bayaran kari-kari ya honorable Dr. Towe Tos Kauoman presence Rabana sirak man sadi yakan dak me Peru teman na wayo ka kan ken kongo de sadi yad me Peru ba ya wa kitina no gin the freight rate iri ya kind of wapis rabata akiya ite kete era Kurapa Kauoman presence mon buat nam sirak sa dia kornek Era pada komen presence na kaya kama iya waga kimban ni mo great ikaring in pau king ay ya pa ina kin de kaya na sa wa tenu pa may suwa tikiupi kimita king ay ya na pa ina de luz marine now apa jaga ka wo ni mapi now ta ni mapi de sense tikiupi kimita ang kaya ka na ko ya kain Peru si tipu wa pi man mawa tikiupi kimita tat Engan yang paina que me bokon na que wowa que ande que in the sound or Ardelus Marine ya. Kauoman presence na po di kakaka di temin tayo bugin bota kin ito men no amana honorable Alexander Teabo temin Era was baik ako ayo de iligrim di arun kantukan pai ke to kayo ante tibon ari te kay ako sa bari ari ayo e pun statement rate dan ta kampanye kay sa bari kantukan pai ka na kay ini waiting kari na ko kan de iya sesen ko rayan mon tirik ana kal tawri de sesen na an kan de sesen pai nak asana ang uriyo na review dan nga sa bari ngayari sinakaraw daw inapun dia in pai nak kari na sit ang kan ani yon ko inen tamaring kan de ba nang sit ari dito may sari nang gain pai nak ron kapen yes shipping kapen ari an kal ina si tapol ironi kay iligro no ano sa nang dinang sa dik pai kan de tawri chen do ko ran sa bari ma isinan ko ang ayes mo kuryoso sa ko rin mo dirik
ke asas mga ore kare mga karung kate kas mga review ngkai ngai senang bosara in kapain ka enang paina kai are usi desina sa bar na enang kakao kan ena ri kite to ko ko ngore kan sa bar sa naun mogriam sa di asa kati ngan ro ayu sa bar an ngo kare na pun yenis ya dari sa bar ina Berapa minta? Kauoman bukan sila kisah dia orang ni. Kalau speaker tahu sih, tahu ni kata yang kari kamu anak orang tua na yo. Are tekangan kan ni kana erang kau ke yang mana ke? Orang ya orang udah bisnis sih, tapi ni itu tua ya ada kapun ya kaku, are ke par kapun ya kaku. Orang ya kan ada tahu tekan ni kari kira. Orang erang kai sedang kan kan tu kai kai. Ke? Payah aku kira mana? Ay paina kaya tinupuat apun, siya kimentiri di kayo, mentiri di kaya anak, may mga apun kaya tanan, sila ito wala ari mo ina. Makanya aya ano ang business ngkai. Patupuat wap man mo kaya anak, ari bag, yan dito ang serbo, anak karakay po na ako. Ano tangin na roya. Terangan na tupagin na uy, narikin. Ngayon nakayate kayo, ano rin kayate, pahin ka ba naging ay kay tirang na tabi, kasi diyan bubusi tayo. Kurapa Tesati, ante yang anak kayu, ayat temen dari kindi potakin mamana, orang bola reksan datang. Kalau pada speaker aku sultan ni katian kamar berat sedia kerja. Aku asan refund dah potakin kayu pergi yon dayu, masa nak saya dari bisnis sangat sedar, sekarang dah sedar. Oh sekarang dah kan tu ya gimana? Ani saya hari punya itu dari sen mai, saya kau hari ni kita orang kayu pergi. Kan yes atau yang kan kita kangen bisnis senang pun norare hari ini bisnis sedai. Kabaran bukan masyarakat sedia orang ni. Angkat mga itiran ayo tu kan ya kau kau ngerari kaya. Jadi di kana kung nagito pa sikat to kara truck na chata te mise. Chata te mise kay bukin the shipping the kay in the south. Ay sa kabakata may sinikat to ka isuwa tapon ka nga bukin the truck. Asan ko the truck i Peru mediri di kana bano. Si sikong ko mga ito rate na kapunganak. To rate eh. Erio ngalo na pa na kito rate eh. Akamen pa na kito rate that. Kaya ka get tinupo tapon. Haki ko kaya man ita tan nota na taka. O kanya teman ya. Epeangan iron te tau taka bare si chata me iron te mise. Ngaya tau kana ela kon shipping anteng kan nang ko kara man bare. Ngai sa bugina te tau taka be mga pun tau ya man amat. Ayaki yo kito fan panin. Eng pepa nan ka na kana iro yan. Tan e pai taka. O ako sa matangin na ya ha. Amarati tan. Eta age atangiran ginan dara kanto. Kasi bubusi tagatak. Mahan eri ke man nagto pa na ba no. Tayo ko kana ko nande kina ba. Tinanon na yo. Etaro. Kerapati sati, nakakakayuron ta Kauoman Princess, Kauoman Princess. Erapati honorable speaker, arawana de round minute de menda ibu buok barang siguro ni mena tutan de sila kayo bare de ngapun ipon de kiri makan tokan pai ayari pun ko kan kontera kanton ka ko yo kai bu ko kan konte de mena ta ben ako ata tu wana ita de kiri kan ni de te ko kin te kanto at freight are era wata san rayo barkan pun suan de mena ngana pun dieng di pa ka bare sen kan ko ki ene na de ko ngana ngana idion te kubi kita de rate are sen ka bona ka sa mero kina la rokora kin ka kaya era Berapa Kauoman Princess, ya pun koroti bukan diserakan, senang dari serakari mina nomor orang mesua, ayu orang itu bagi orang disati teman yang ada membayar, yang orang koropes remur disati. Era pati honorable speaker, kay man na waga pun na Supplementary Teabo mga ngapong ayo, ay rita yung mayroong sati. Kaya narap mo ko ramayan, rapota ko naman iti peong namayan. Kaya narap Paris, yon meraki, kaya sanu yon meraki. Pun kaya naro, puta kin naro, ni kapen yon mayan. Pun kaya mayan ay kapen nari, ay yung rayan ti tamaron ti mga ngapong ayo. Ditan tapanan kami ulit na kami ti honorable speaker. Ti Beretitenti,
te Kauoman Presidents Milita sati atanti ministerial ka ko Beretitenti kaitar ay bunga rin kapan an banana ay Maungatabu sa penamon maur ayo te manen no siragin mo nga po ngayo kangay taka kirakin pun kako ay ka amarake ikakowag pun pa pun yay na mekina na yon darap makoro mayana akiripas sa panin ikonon busia te military tapena patira aron bukan ti tirayo menana pota kin mokuri arabate honorable speaker. Kurapa sati nakakagam sila kayo rundi temede bukin pota kin makuri bukin kanila business karapa yo bobo sa honorable tangari create temita. Kurapa te speaker akwarine ko kangai kekan anas direct sati temanya karine may mayana speaker akwarine kan konga te sati may mayana herine pa te meto bota kin makuri ni kameto ate tua apo ibukin de sanipo ke the Price Control Act 2023 on kameto ate reitak metan notana te kako ke business tan kameto tuan te sanipo yona makoro kurapa Minita mon bukan sila sati akwarine Arabate honorable speaker arabare te minita na iko da bunde bugin da began de siraga yo na agin na Supplementary na dai abun tina mekin na asan dari an noria on mekin na kanara ramor morari kin ka ko ke abun tima ton dari ari takandani nga bana pun sitabu na tebu ari paina ke antara oge na agin te tongana ta to te honorable speaker sikon antara tirais puno yo na ramor maya ero kon tebu atire bu tabun ge tara paina ke antara o bu tabun ge o men no to bayi kandani nga tabu ati honorable speaker na agin na Supplementary na taya o taya kanti ana pota kin mo kurute de meta garnek bayi itira tabu ari ananga ibu buk tautek yon na katokan kito katan akaberantan bu akia paina ki on tarawa ob mor ai do bayi or skona na taya ante derari ante the fund na Supplementary an the free day fund skagoa ba de traroi de kangai ina marina de trari de tirayo de honorable speaker ina trarun kya kana irunti de minita kalinek kai pun rari timato an kira ke pun kago kurapa temita Kurapa te sabere I karapa bukan de sirago ita pa na pun meta tante te sati narna o kaya kapa ge kaya ko I kastrusro yon kako ke sanak po yake narnare are pun natai yon nara pakor tirais te soka te burawa to tenandari kako kanira rikina ay kai de ke mente freight kete arun garawan ponte te kako ite te angka yon kako ke sanak yake konan dingiri ke kita pewa karawan pon kako kan pan karok mente office open base me yon deranda te kangate kata ubo ke tenan invoices ke te pillar of lading area akaruko kain pun kampana na akana karawan araka te office pun sitabo arun karawan me ke are karawan yon tara kanga ke te bai ya ko kuro yai ke mangkan ni de me te freight are pun yai kawaina are nan nan kan de finance ke ana pun tapi ya business pana pun claim an ke kanga pun na ke te bai na rota ye arun pira ken pun ta ko de freight bai pun de bana refund ke na refund merun ta te ngai ita pa na ye kai te akin na bai te tinu wi ta pun ito te bana nga awa ka me to andes wa ke akana to pun no tan business akana yon na be inang ka awa ke na pun ira teras te san po ya san ka tawa ki ai kana na be ye ka nga te me to ari hapun yon te san po na ren san ka tawa ke san sai na ke san ka tanu ata ke pun na ko ngana no na ko mi tante atau kana sakit tapi mi atau pun tokora ka ki tapi ya ki asan na ki asan ka kapaya ki yon na na reclax tenan police constable santairik ani asan na anak te ma ka yan te tua pana kona enforce te terate kanga te tua yo ana din mantain da an di bos kiaban kasua na na asan da
kangan kapata kinte tuare apun nangana betera takasuan de taina bere ekunia kietera the business wa san dion tera kanipo kita san po san ka tawo men job kangan ni te bubu men te tere o kana ena ide ki me ka ko kana tabewa kana aki me mo yan de list ta ye epun sunan be business han ke me si te ang kayan ka ko ke asana ke poya ara basa bed Kuraba, minta? Kauoman bukan nam sira sa tiya ko rin Rabat de minita. Andana kawan para itu ba ya kau kena na bundung ane meta kan rap mo ko me isposi kan kau jo kari kite de minita karenek na kakin kan atau pun tak potau rite asike agia autangi ya kau na wana kita na rap mo ko me kakira ke ya pu amang uru atau control price ke na kakin nas ko na dai ba abun ruang kai I mean that I am up and down and claim, I afraid to be. Must over a tapuru tirari met. A cigar, but I wrote a gate bottom on the Barangament to create egg laterati, Jackin Gang, I got the honorable speaker. And I know you create the bottom namet. I had to Akon and Dari, my mum, young Rick the Boagi, we read the bottom namet and Tangiran Digitarari, Iterai, and a matirari can own a digging Karakamani. I am a spoon down and complete. Kang ay kay Valentine ko spoon pen kari kaya yung Kalau bukan nam sira sa tiya ko rin nakano ko ti honorable ti speak ano po siya minutes nagin na Maneaba ya Butaritari de suwagi na nauri ko na napota kin maguri yay business ay abun sandeke kita on dekin ti Butaritari ti na nakain katatara ti napota kin maguri ti minutes pa uro ti suwa rabat ti arroz Kuraba, sa tiya am mic tiya minta? But sebabere inang kukureni ko ang tirati sa tiyari ni pa inang mais business ay ka asan kaswaya ka on the spots ke gana ko kanya rasim na ko Butaritari pa arita ka nga temo manang na ko na babon sanda manang na ko ditira miyang na ko peyang na ko Butaritari na heri ka makura ke kawari oi yon Butaritari da bakare ke yamani agari rawat yang atau tinua tabun yang agi on the spots bari abun punya na may tabun teben na ko tabun ay nang daw business sa ke abun di na bendera sa ke si yon tera tera kanin po may takay ni kasin na ba kaya kapungan na iki akaswaya ka kinabe bari haring ke ye iswan na takay ni kasin iki yan nara ara mino ara tabi ni mako yari ngayari ibu kan namdong no kanan na ba ye te ba yari kiya bari takang aron te mama na meri punya te nambari kanganya kain non na bes te tai ye ka pun tari pun na ko nara nambari kangaya ka puak are 400 ang kana karon na ba ay trip nganya ara ko kana yo are kana abun tari ka men awama na na ba kon te mako an bari kangaya na bete te kangaya ngo ba kana ye jama tari bus ang nga kanga business yon na ba ang nga tawsin da kako aga to ko na ba ay ko an ko na ba kana ko na po bay away ko na ba kana tay ko bangkero ko ribus aka kaya ina pa na ko ngayon de bugina ka nga singaw nga re ja ka are re te bus na hon job so era na ake te re ge apun mana ngatera job is me apun ka karawan na ka na ye na program re ka karain ka to ari kare quran ton mana ma na hon te tira miang mangan mu ka na hon te tira me ye ay inang ka nga yari gina ke asan na na tisbang ay tenan clerks the councillor, Butaran policeman, police constable, Sakiabasan, Maneaba, Panapunian, Corina, the Ratapi and Dictator, and the Payari, you hunt them, Makura to one. Ako Krapati, and I will book. Berapa minit? Kemudian bukan nam sira sa tiya ko rin Rabat the honorable speaker, Arabari kana kabarabara the minute akanek, taipun nagi at the Abu on the Shirak upon the Panan Dari in Kauoman origin Oya and Orakit at the minute akanek, and Karogi Spaya Hawk, it over the Tuana de Spanga Hawk, as an upon I tapiakin and a botak in Makuriti the meta. Pun Katan Kaminan Karwan Roy Bunta Akon, that Ibun Kantanaki, Agnarina, and a bebe and Kawaki the bottom numbers and either at the Vu arena and a beneficiate or the Mangin like a sheet of men Namatagi. Arabic the honorable speaker. Berapa? Sati? Di room di minit?
tuan yang itape nakaungate te sarte ya pun kain na makuro ni kapeni kanan na pa ye cha ang ya no re pa ya pun nang pirira ke pun ta ka ko re pun ibun tauroi te nam bari ya wa ke atare pun na pa wa kaya ke na pechang adra yon tarawa kaya pun kuri ka karakan pun ta ka ko pari apun mo manang ye tai ni manang sia ko na ni ko kosa pari apun mama nang na me pun di kini ka ngai apun susui na betan sto ande bugin apun ya re pun control right te poi kai yon ka ko ke sana ke poi ai enang dapat sati ke ta pakai kurap Berapa minita? Sana ko nara sila kari mina. Submet no, naron nara itakin na may na karup tiya kada sa tira na sila pag irotak matutan ng diarak. Sana ko nara sila kari mina ay isipin na nimaw. Away yung kan nara nata pa kagirun sa tiya kari nagtaman na may Peru. Ay Honorable England Yuta. Desati? Dia ko rapat speaker. Dia yung kan nara takan na sila. Bowin to Maneaba, ne peri wanga wap menmau ai tapa kaya bubusi au rei kai nanuan sangai tai ka wore ke bukin kamau ya pain makur na kaya kata military takin na ai takin na bai tau roi ni bubuk an rei sana pementa ko bai na power system HPHS rong apo are tapi ni makuriaki atau ide ke sana rai ni ko taki mana power rong ikan bubusi at military tapi na pa apa kaya makurian bubusi kay tayo Kuraba sati anak agam serak kidon de minute bukin de bota kin makuri bukin terire ya on por ruate ki takayara de minute Kuraba te speaker Ukraine kongo te sati yari ne au te mania pai pa yei te pe wa sanrai tai ka asan kar ke ki bukin de atau roin kana ko ki no kon diri ta ki ma diri yon peru kana boto kro sanai tai kai ma mai sin pai makuri ka na riai ka mewa ki diri ibugin na anai diri ya rong i kar ke pe yo boto ki makuri me te mise yon tipo pokin mente kria ka te poidia Kuraba de minute mon boka nam serak sati ya kornek Taya pun awak ya, bahan aku rutinu ke, nah kalau mau monitoran kan pun pay kau orang ke, pasti di laptop, tu printer, akan pun kalau orang buburai kala, dia sih kan ada apa, tasih kan orang, ada atau orang poin biru, tahun kan dengan kan anak orang tu kayak sana raya kan, harap. Kurapa sati de minute? Te kurapa te speaker apa sadi de mana ai pirun bukan na sak tau ai sak tau temon kai bukan yang roi pada apun ada asan nok sana kita kan non pain terat potong diri te temon kai bukan yang roi nok Peru atau aku nak bentuk ai sana tai kai kan ai yang roi nama te kai bukan yang roi Kurapa de minute? Kauoman bukan nam serak sati Kurang tu speaker kan pun tadi nak tu minit dan nano kan emon pai orang kan pai begini apa teri bukan tadi kiri bas angai kan nan sate apa buburai kan mereka pun natang ini kan orang pun to waktu hutan aja lah ya wag mana teh ataupun dengan kan terat puiti ngawak kira buburan apa ya ni lalu kita nak dengan rap Kurapa sati de minute Kurapa te speaker apa di sati ya kalinya kita bukan restek yang ane pun pain nongor bikin nongor mo yang ada pun terkaya kita wana ita terkaya kali pun tagang lagi yang kau yang kau orang diri yang anda mokor anda pakai yang ayar sa askan orang anda itu di miss kena ada pun dia ya rara kapasiti anda itu ada te kece so nak tanda kau yang tadi cing ayar sana orang itu orang itu payah mau pada tidak baikara ika anak orang tahun pun kalau pun sebi ki atau sebi bukan kan dengan ada buat ini kerja tera mana ayu kan kerja mana ayu Kurapa de minute kapan bukan nam serak de sati ya kornek Rari erap sakai tahu te minit tahu tak kan naron ya mana ya busi kan ram makur tapi si takau makirik tah sama katan ako demise pakangaya bugina king kay ba nang kasa mi ako na terang kana wa ko
ndokoro pa intere rongo ba ibon ya pa nang kura kain nan wana taya yo kastate rarap Kurapa te sati ai te minita na burung ko orang isin dawat ko menti te minita de bota kendede Kurapa te speak ay sa ko wanari ay yati ay jong ta kariya naku te tera naku te mai ke yuan yati ne ko ngana te yang kan royo ko tia me kan ngai ya tia ke mo ngana te ya ji bel te Kurapa speak ara bat sadi ya karine ke biru na pukan le sengi ka ya ko te esa te sebenarnya yang kantan nga te ko meki ke atau sabuni yaro me yo ngai da ton nara ara misti segar yer ki ne kai sa kate ko me kayo pe ko wate ya ki dia inda ndiki yo non makin triri yen wa kon sa yo me sa kate ka besira sina committed na kon yo war kun tapera ba tendri ka penyo ya ki ko wa na ko po triri to wana na waki na program pra sa ka me kayo so committed na kon yo sa ka besira Kurapa te minita angkan sana kon na sira karimina na panay sibi meruewo naron ay nagtabag doon sa dito man na karina metero tinayeta naron kongo na tapigeti talitan takaitara ay punti sa dito man na mayap mame honorable Tesi area Lambon yan wa dilian takaitara ibukin kan ng pati Kurapa te speaker ay na sisira ki te sati itara te ne yetare on po te yeta momen kiak kainis te kana na sisira ke toy pon mai ne kana ko nang kawa pare pon nanga na kami urin taina nona ki metarina sati ate minita te sati me tara yeta kain tara yeta ka pen ako ira ngairan ka pen sina pen ni meaur o te kana na sisira sati konan busia tau tega kana konan kario ana wakin reita kin makuri metayen pota kin takakaro iro yete ron dikirake yon tarawayeta on kate pitepeia ni koroi makuri ibukin katanan o kawakinan na pera o merina nako mentayen kangang koraba te speak Kurapa dilian takaitara ay nakakakita sila kayane iron te minita ibukin tapota kin makuri ibuki aine Lord nikira ke takakaro ako mirawa yameta ay Honorable Ruth Cross Consing. Te minita? Te spiega korine ukurente akina no kon te sate menna me tarawayeta. Peta urai o pota kini makurinta ina kon deisi wa kin ka kamakuri na kon te pota kin takakaro meturon dikira ke dinanon karekian tereita ki merabata yon tarawate ina no naron tikiribes National Youth Council or the Sport Federation ibukin na yawakin karikira ke ay ka waki yang ngkai. Korapa te minita? Mon bukan te sirak dilian takaitara? koraba te speaker ai bukan ana sirak te sate me tarawayeta tai mai ne kana ko bokana tapun ana sirak ye pun kainis mo me pun kain tarawayeta re tenan rapatan takakaro yon tarawayeta papunia ingkai rapatan takakaro te bewar ya pun sen katia ki rapataya oton kina narunte terapatan busporo tarawayeta Notara Football Club Association atanga yerangin kangan ana sirak te sate kanga kin rapatai kai na katepidepia kanga na karikia ki to karikia ya pain takakaro atanga ya karoi makuri bukin kamen wan tep kin naini rekire ki merota kin te tepe de pipitakin kanwan pong angayan kanga te bubusi pa ye ipunia inkai ana wa ki te tautera e punta ki te nia te roron dikira ke dinan rapatan takakaro ai ka asen pun perunga ki on katiaki panari ki pakanga kanga ai tapon ke ya patna ni ko roi na ko makuri nya ka kinai kanne kamenon tiepe o te terate merin tiepe naron te tonun ki tongo etera yon to ai pun kai nismo me ana ka nga tera wai ta noria a dikere ke kare ke ai ana roron kiraki korabate speak Minita? Ay karapat tiritan takaita na ibukin po kan na sisrek ti sa tiya karniyak may tarawayeta. Yang lang karabara na pa ibukin ti information na ko share na nirigire ke me ti tirabata punti
dapat na yon tarawayeta. Bahangan ne nabat te tira serang kakaunga ti karigibay imerinan anawag tau te apun dapat ay kapun wag. Ako bangkay satay ba ye the sport federation ge the football association orang tanaro ane bas na pun make sure ba apun data kina be mera sport division kangan kaunga te wag yan. Tapi ya sinoria orang nak roy pa, karena apa pun kaira kita yang dapat ay kay yon menjaba makuro kya kiring kana pun kaira kira ya kanjinan youth duran kira kita yang dapat makuro kan orang nak roy pari pun kaira kya men kami awak kira na yawak me kawak pari akain nanu angkan ni tu bau tu khak men de tau te ako sakina basi de tau te ako kira youth division or sport division pa yai nako dapat ay karang arang ati metu ane ya wak yon tarawati na ina no ay karang tauro ay na ba ni degere ke ani kare ke bay merabata me yon na ba noron tikiriken titungaru youth action yena ba titungaru youth agriculture o yena ta na wak de environment ina na ana environmental conservation division arang tauro ay na ba ni kare ke bay me te yen wak yon te yen da makuro me era pa pasring tauro ay ni makuri ayo me tarawayeta jangan butuh hak amen kau ngagi di kerana yawa ke ka atau rain busmain kita yo era Kerabat minita kawan bukan amsrek tersedia kodnek jadi konya jadi entah kata Kerabat speaker kai tahu te minita nana bukan te kaya kan nana kawawa bukan na select te sete ita ko ba erang irawa tara rurun kira kay yon rap makor yon tarawayeta to yon me yon rap makorun ka ben o tan takakar aning kurakura tinanon kan takakar iroya me ya kanganga te pain takakar o to akan kakaro ine pe ya ayawakin takakar me te akakaina no ne puto kaki to nurun kakarikian to kan wanga kito ya te angan kan wanga pa to te mani kitera ena kunen kaungan ano ya atau ay takanta ni nga ay yung yete seti ya kalau bukan amsrek sedia kodnek kanaro na pa aritinan dapat ay kay kaya to ye yana ana program te obi meto te pota te mela ana kunen ni karikiriki nakakintenan wa kay kan honor na rete kin te minita yan kay ay yung wa kay na pun karok me dapat ay kay tayo minita Hidang kai tahu ibu kinje bukan di sesudah kau kau apa naran nasa tayo bang naran na benang magi do competition no anang pais paya ka kay nan magi pana kau ngaran tu wag naran nare naniek te pain taka karo takan wang o amai siri karan berong akin te competition ibu kia naran dikira ke yo kau bas noran no narabota kini makuri sinang karau te apa naran te budget ay available kita ata kata humani bukin tayan kanwang ay bukin aya kakamakuri dapat ay kakakoro ko pa kya ngayria te tuwa yere sinori anang te meto tayan dapat anta kakoro pun karikira ki poniro yo men kakaina wa yo sponsor si bukin te tiran yo ne sinori ay pun wakina yan te tayo mesreng taurai ni popo kanang taurai kan na sport division or youth division mputo kay de tinan yang wai kay ani popo kinaran na ya kakaraya katayan ni popo kin kakaya ya ay sponsor now to sa men the business community o angari kita bewa ay kakunan kareke tinan competition da kanuang ay kakan na kirara Kerabat minta kabenan bukan amsrek di tan takaitara Kurabat speaker way kapenian po kana na strike te seti ari ni reke mete kanga kaungaya teron kirak ay rapat minita tawe ye pun kaya kayon kanon anawaki yan na tapon makuri may tok bat te siraki kanga pun ta panga kinakon tau te ataw ay ta sa bubusi pare ngay yesen manibea naron na anamena te seti ana ante disaster ke menante climate change ti tenanununi ki metanwin te tiape kanga akakin tenan to iroya iron dapatan tau te panin ekona antaraki iterai kan te men iterari kita pewa ni kota ki mere iron te minita kana ngai ena iroro mere patai kan pa ena katayen posi on
on kamaingin ako iya roron dikira ki on makoro ibukin kaungan to takakaro on te na pe kabungana ki anin rang ni kaungakin ni kameno apeya o merin na peya naron kanwan na sirek te sate korapa Minta. Ai karabarigi pogan disisrak yo iran gugren teakin pa yera waki menara botagini makuri as sita ben wakin tayo ayaranak but sport for development ako ba nora kiriyan tarakin teacher ayo pa ebon iregere ke the sports me karigrakian arara the capacity building o ang ari kai ka ko akunan ka ngana no iya arara dira ke dinanon the sports ngkai stabin meroro mera development partners o stabin meroro kin ayo me the SPC ba terangkai yananga ngarakia de boka ki ara national action plan yon the sport for development au kan taninga ba inanan de taya yakin men no to no sno kona ba ana bevaide de ara bota kin makuri yon de jira yo kuraba Prova de minta. Sana ko na siya kari minangan na nampan ay sipin na ano o iyo rin na mo meron di sa tiya connect man may Peru the Honorable England Yuta. Di sa ti? Kuraba de speaker ayo tayo kan no sirek sa tayang kaya sa pagpagin tawran do kuno. E kon at militar da penan ka matata patrangkan pa paire bugin tawran Peru tayo. Kerabat tadi, nakakagam sila kayo, iron de minute ibukin tapota kini makuri, ibukin makurian karikilake, ako katiman toan, kora. Ay honorable tekewa, taras. De minute? Kaya okay ako mo kaya, mga ano piya pa ito na na. The speaker ko rin igarapa sa di men na may Peru, erin ibukin na silaki. Ni kaya kana, ay kan ko mo sa di erin Payan wali kin may sintaura ka meo men kura-kuranta ipin menga ada sandoko ay pun nakita upukin ka tuakian ka pene pa makuro aga to inde ke spaya ada to wona may pokoya pun Peru korapa speaker Korapa de minute mon bokan ng select sa tiya konne ako korapa de speaker ay kaya ka minute na kaya yata ay apu asin de kaya kan ay pun kan mumugya at tangin na no mo ba Punyeng wa kaya piritang kaya ko Peru unta inte campaign ano. Ay pun mo mete silaki na koy. Apun de man te minute. Okay? Apun nan de silaki ka kanang wag na koy. Ora ra taura, okay? Pari bugina. Kasa kantering ang wa kan wante te tau ta kana. Ay to man don wa ka. Si de ko de silaki ngan pare ale yana paisa ina. Ay san de ya akito. Yaran ka na akito. Yaran ka sa gire ken Anes basaina sari ke lom tau ta sian de tengah tengah not yang kaya ke Peru na nun tikaya ka ta sa sanong to wi ka no to mo to wi ka era Korapa sati de minute korapa ti speaker ko ni era pergi sati ya kan nek may Peru na pokan na silak ya ko ta sila mga okir ka na konti tara te temuan spas pan temuan beparin temuan tai te sapari ta te mana okay ade era ari re kan kwa na ko ade na spas sai na ron de listere ade an kwa na perin to makuru sai na te yari me te listere ro men te tau tek men ta men ministry ade an kwa mai sindra na uso ti an kiribas asan to ko taura kan ron dari ka para te bui tapun tenga ya san to ko taura yan te kan tani ngade na puni pene Ausini kita pasti nikaputa. Tiki tahu asuk apa kita na nependeres ki. Ma inanon tayo diswas panderan taura ke arko ke aspak. Ya mga oton ron ya kapun tayo tanti temen ya pa tayo waya nang indio. Ani tahu itenu wa ke yawa inanon tayo so tuwan. Okay? Ya karawa kita yaki nang ni kaya nanon temo diswas pande. Ano kanwan tirist. Anaron tayo kapun tayo tanti ya. Ya pa tayo waya ka. Akapon ako ya taura. Patayo pun nang niya bubusin na yaus, may sin na yataura. Okay? Ada benda yang terkata dengan taura, ay siya kita bukin tanga, pa bukin naus. Ang kero na papun sipakin na kung bukin naus, bukin pay. Ano pun tua, ausin kita pa sin kaputa. Ayan, te kamo na pa yung transpas pang kaya akatuagi bukin naus. Away mga sakit bukin naus pa, ay te bukin tanga. Naroon ko ako kina. Awan dari akadikit ya kito ano kung
Tisipasipan ko napa ki muina. Yari an kan tekanga ngai kokoro. Asu ba mewa Teabo makoro ikakito. Mas kakaita una ko sai na pa sa mga kariya pa na mga ngari tungo na tabun tenga kaya mga rok. Desi pa kan yang nag kan ni kuno nere ka para paranta ka ano ko yang nag kuno yan nere. Ang ko katawro on kuno manti pota independente. Din takatapo na ko. Me ko sa nori yang kai pa ya to na po ka sai na. Ya to ki na ana approach kay. Yaran kan ni bugin to ora nagi nakaroon no te seti ya kan ne pa. Sa san karin nang kai pa sinang puno makuriya bendera ministry. Ana sa kung kayo ante ana ko te product te nepo na tapos te Kauoman presidents. Ana sinang kakaya man na pa sinang manin kan ya pa ikaw. Pero tabi to wemyang tapueran no tiray. Ikay kan ni kita na makuro kana. Akara sa makuriyan kay. Dara kantan nga pa to main penentry kay. Kana ana ko rai pain ka penyo ana pen ndoko aya taura apa makuro kay. Sanga yang panahon te ya metodo pa. Ana pen ndoko pana ami taura ka pen ka. Aki ana sugu minta. Atau nanti ya kana ko mi taura. Ana ni puri ri yo ya amon ni men na ki ame kan ndoko me main. Okay? Me ko na ka para sekarang utia kan ko ndayo. Ani rai bukin. Okay? Ada si ser aki ire meti terate to ko mi taura pa ya bure tispas ben de monte. Okay? Asinang karautia kan ton pe kasen digin tay kan ko me an kan ti te makuren kaya nang metoto arun dara. Ada sebab kan arun na paru ko taura. Asinang punsipai na konti. Yai tiri ser sangana kaya ngaire yai na peti kang tela wan ser senang tutan yon ni ka tera na peti increase in the boat tenan na uso ta kan to ana mga konan dikki. Kuraba di speaker. Kuraba. Demina Kauoman bukan am sirak sa tiya ko rin ya. Era pa tiras. Nakaka de minute ay bandes te tangin na erang man na to na tabon diri. Muin san ya ana ko isaina. Ari pare ya buran ana ko buran. Anak kariya yung mga nganira. Kana kariya ka kinun tawta. Kasi na yung mga pundok ko may siya, araus. Sige ko na nataya araus sa paano to. Ano to na parang kami tagayalaki. Na sinaki, bugin tanga. Na sinabugin naus na ron na itayakinaki. Sinaki apon kawarira mo, kayo ang narap makuro. O hakarawan warga, tara. Ito bugin naus. Kaparara po rin na sibubusin na ron ayo. Parito, sinakatuwa yan ta panep pa aki kakaro kanon da ya perita ada no kontekin na yan ta makuro mai terineri ne anak yang ya ki koronon narakang pubusi akan ne sakam nakatuwa ya kaki te minita am ta ban makuri naron nam kaya kana pa ako sa nanganira ipun gi sibun mataye mai nang kang sai bubu ke na kana riya meron ta rap Minita. Kuraba di speaker, ako wata tadi ara ko pun daw ke to wati speaker na ko ora na mo ko ti sedi ya kan ni mi peru ako wa arta spun nang ara kaya kayo anti tayir kan ko are nar na suni megba ana pun to ko tawra ke men nar ta timing ni ngai yeri nar ko yei are pun matare tangara pare sakya na project ti tawte kayo arta sa ka poina pe nga apong ngor ko na pe tira makai na de mina ayo re spun ka kan nar tay ka kaya kan na usai kan ko ida warta no que kira sai na pusi buginti takari kira kayo ma dokinti tai esan nari te akin era pa ya mga nganira de kang are sandok ko bugin kuno ang kanya kay bugin na Afrika kaya wa kang aya pudi metotoan na ko wa sai na punto ina pero ko kang aya punto ko de ya pur kang ay no na ko sa ya pun ngin kang kanaro pa na mga process ay mga nako paging o ta na mga yataya na mga nang kunana raw na ya ngayon kan kang men na ministry sa kusara kinakon cabinet pa sinang pun committee daw tek sa tayo po, mina, ng mga kinariyan ko may doon sa ina, at ang mga ito ko pa, tipong ngayon, na may uwati sila kita sa babae, ay po kayo na sila ay may titawra. Kaya yun, siyang riyan kayo na pugin, diba, yaw kyukin, katuwa at yaws, siya riyan dan, karokontukin naman. Sa karaw tayo, kanako yapan makuro, kaya, aro takin na yun, sa karakanda ng animan, naristayakin na, kaya, nura, silang pun, kayakin na naman, matitawtek, bugin na pa ka na, kan ato kita udah doana ke Peru. Sekarang dia akan kain Peru mah. Sa nga panar ko yung to, main pen tiri kaya yo na pen ko. Tauran kapan na pumakuro ikaw. Pero Kuraba di min kabilan po kanam sirak sa tiya ko nek. Ari ayo marani kaya kau sirak tera. Te minita keng. Kata yang kau gurei pa puri kaya pa. Sagdangira puri. Stangira ta maru arki. Ena yera kana.
king yon na king kai king tau tu wala tau na pangat ti naran de ti mo mo do yo siga tuan kami pa kamaki kasbana kuida may nanun king takai ni bai da kam to ba sinatuan bai China angai kam nang pun manen na wana tuami pa kamuru at pirita king ane pa si titakan ni tamo mo titakan ni roro ai toi kai de minita man na kabine dari gini way king sa gitangira bu pastangira na karigaro na tamaro ariki ona karigaro tai pasina mga kasi minor house may sinroya house saka arabuin natsu king sina pasi kasi andara bu si at matyon nan apun tangina rora kasa sa spanok medaron datu wagi asandik raba ada to kinabegan Kuraba seti teminita kuraba di speaker ako ada benda kayak itu kita tamaro ke atau dari nakatamaro ak tawran ni meu tawran kayo aja kata yang ini masih ya harus kain Peru ta na tangiro no wagi ke au kante ni meu batas na kakaya ako tamaro naran ko pun makin dari speaker mau ko tarar wate misia ya minyangan kata maro tawra kayo pa nagin katotong ada temo space pangwar kanga tenan denten taw pa kamnora kay space pangga ya ke tiya kay space pan pa ya karo kay pun tawra de pun permanente sinori ang kayo anda ba anang pakati de tawra ya tawra ma ya pero ma ya usare mai bukin adik ke ya kanga ko ya te me uro itu tenan tawra kay ma ko sina kana ko no Peru nang kita maro na kona ana ko kay Peru pa nang kita maro na pa ya tawra de na naroon na para sa kaniyang kay kanyo ko na wanang tamaro na ba ang ati feedback ay ko may space pa yun ang kanyo ko na pa tamaro na pa space ako naroon di may sindi household sa ang ko sinayaro metara mete TMC di tariun minutes TMC pa yarita ki mana na kira kayo anda pa ang ani ro yarite the latest reminder sina makuriya jonte may sindi na uski pa Dapat kana sa kaniya, asir orang kay diba yari kiba kana sa kaniya kay napmoro. Apo to kumaya may sen dapat yan ang diyon re kanta ng akike. Yari sa makuri met TMC para kung napaiti data kay makain na pamoro. O kanya ang kanila kan tumay sa kanila kan to yin kan na itesan to nga okurag pa. Tawray kasi notan iya lalawan sa senang kangan kawan senagin ng pisyo na riti. The census ano ko pare kung na ito increase mga rakadi mo ito wala amata sa makuri met TMC ang ibig delete sidik ang ay sinangan na betutan at allowance pa nakita kang mga rakadi na ina pa ata ko say no ramete seti tirade ada ti musin man to wat sa pad tapos ngayon ko ito sa pad sa napukita kan pa yay pare ngay lagi sila kon may tang ba dokora yon pero ay yene pa Maneaba to wa kan sanga na pa kangada ada po kay ka asinan kun nari titaw ta yay ta ko ba kan ka purgano ande ba data kinita mo makain pero ay sinoro na pa yeron na yakakay ruwa ya ko ina ko yung ismi na yapayan manangaran na ano ko inang ina ko ro yarang ina pa nga sipon ita mo na pun personally sinan ko na titaw tek sipon katayin na pen ni makuri mga yan ako tawagin ti Maneaba na para ba ti sa para ra kita seti ako yung may pero rap kuraba de minita ang kanisa ro na sira kay mina namba naman ng puy may suwa ang ayore na tipakikon sa dia kanina kita man na may knows ay Honorable Jeremiah Tapay. Tesati? Ay, kora pa, ayo siraki. At teman tani ay bukia councilor, ekatia kiawo kinyo tiriginak. Mente yanin karo ngkai, tanti at way menang anak kitiribosyon. Kan siraki, patanti adjourn karike kinakoya tiribosyon. Yan teman tani ani kiaki. Kuraba sate nakakakam sila kayo ron di Kauoman Beretitenti sa pantemina tanang ibukin de pota kin makuli ibukin teman ya babayan karikirake Honorable Dr. Tuwetos. Kauoman Beretitenti Presidente bana na sila kama sate ya kanek may no so yo kakana kan kongot sate de men ari na may no se ba tripos yo na yaman entania councilor ICTF ito right time nako ako na spaki no ya kain taus ayo na kain na ya kuraba Kauoman mon bukan nam sila sate ya korne surveire otarat surveire pa ekapea kita tau teka pa ina kavele te deposi kai sakinori pa sina konte
no the Ministry of Finance di usi kan doran ika payak ika sida di bukin tera ya ki kan ida no detu ya karo ki kai sa de minister Andam daura di sadi. Iya, belum kami tahu di Kauoman Beretitenti. Era bukan de sila que go ngai sui ngori roya si kapea que me ta no ringa de sati ya grine que bantai no ngana yang au mero ya ta ka mana ai te ki nan tai no iri bo no mero ro te ta kana ana ka mana de Island Council ai ya ma aga de tranga de honorable speaker kana pun kai no que ta pun ka no representative voice ena karaoke ana ngana pa yena ba to kana ba yo na ra website and ina de sen ka to wan do na bes ke se ta ina na de ta pa ta wa ayo nga de mane i de ke te ta bon mane te MC ake are i salvare a come salvare te te militante de MC ake ma ake ta ana ro na ba ina ta ira ko de sina squadra ka to ha de mai importante o se yo arme e si ta ro arme karo ba era Kurang Kauoman, Kauoman buat nam selek setiap orang kurang pada speaker tahu ai sikan ka kai sa baile pa ika payak di minute ni madron no warore pa na kawen ai kai ngato kota ki to afa ye madron to fa at the end of each financial year I don't did ki and section 11.5 apa tertiri aket ambiguity tertiri ai dei ka payak ya sicuri ma sa kan ngai ma to kinto até o sindeio mas usi penaki me ai ignore te tu esse bare garo que o sindeio ni manero na garo que ainda tem Kuraba disadi Kauoman Beretitenti. Era agak terang ate honorable speaker ina ro te ro sanya ma te to kinto sa io Ada kau kena pernah pun ke tahun ini baru setting kita ya tong ada berapa kira saya teman yang ada mon kalinya kinte kata kita waktuนั้นorang ada memang sebagai ini kira ini atas sekali teman di sana untuk orang awam betul kan almost 5 years min orang kan mentai ada ada ini mana tuan orang kira saya mentai mai saya ada orang pun demikian ngkai ai mai sin teman ini mau orang pun demikian tapuro por eu nande gan taputo na ona tapuro te moista ro korena era Kuraba Kauoman ake bukan distrek dundi desati sana kona riminan kan silakan nambana Ano pa naman sila kayo desati non mau de minis demi ko yentak sa pesawaya ke yang bayang na ko ban kalahurain ni kanna amnade am sisirak ke ay ya sangkain kangataran na ya pandare ya man kan po ratay musraw ay kita tay de sira karimi ay ada nang kamusraw ateo sing ngkai karuwa mga ateo wo ande bakan tayo ay musraw ma Dios